Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani. And Radio Bula Duavata ni Bula ni mata vinaka mai se venga na vano ni sema tiko mai kena na kavi vinaka ni lotu le wendendai ve keto Amerika ka rusanga bul ka ni singa ni vulo tune wa karombo ka tiko vikim do mai nonda wa ka nui ni vinaka tiko yani and baka rau ke nando tale na moni madhawa wa ka nui ni vinaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko mai kena and singa le vinaka ndendai kavi ni kua duindi tiko na vanua re reinda dui sema tiko mai kena duindi tali tungana ngona kanda wakawinawina ka tiko ni rawa ni nda mai sema tiko and anonda wata watongo na Radio Bula Duavata sema ni wakalawa na itu waki ni bula ni waki la tiko and kavi winaka ni kua au sure tiki mni menda na vitoma ni tiko yani na nonde wasi ni ngona wata and kavi ni kua and we programa iso wakarotaki tu ka wakatelanga kina na we ulutanga ndo mai wasi tiko yani ka rawa ni ndo wakaitawi tali tunga me kina au sure tiki mni ndo wakaitawi mai ngona nonda wata
Duavata. Senga ni tongana wakalesi-lesi si o ke tonu mai benga rawi tuku ani na Radio Bula Duavata, non Vata Keda tiko. Ndui na vanua enta sami tukina, e na vea se wura davanga. Ia, e rau ninda kaya ni toto vata tiko na veka so and lako the ruma ninda mai tau iavu e na ndua na vanua vau. Koa ia, undo usareti kamuni tuku ani kena mo ni wakaitavi mai ni wasea mai na veka. So ni lako the ruma tiko se na ulutanga davanga o ni vina kata o ni loma taru takatu menda mai veital no takanda vei wakararama taki tiko ani kena. Ngona kena vanua na kena ngauna. Usareti kamuni tiko, ni nge nana maki tiko mai, 7:05 and tini na miniti na veitala noa ke ngasi ni vuli Paula Ngereti na Nonda Viti. O ia na kavisaranga ni kua, ka wakatela kina na ve mamani ono, me wakani a senga ni rongona Nonda Prokaramu and kavina noa, dana mai rongo the tuka ni kina na Prokaramu wakarotaki mai vereto na New Methodist na nongu chisu nongu vanua. O ia na ve mamani ono, ia ngai tu tale na ve ulutanga so and mai dana mai ve wasi tuka ni kina and kavivina kanikua. Na mani to kaningo, una vuninda kua usiriti kamni, da ve tomani tuka yani, lutu tiko ni tavidavanga ngaravi tiko and singali wibinaka ni lotu lewu ndendaya kavi tiko ni lotu lewu wiketo, dona ngona leka ngango, rongo tiko kina nei rongo.
Sandina na italanoa ni Sira Somu mai nei mbore o mai vesa kiusa mbuli dhoko sa mai sivito kina gona tolu na tini kadhio na miniti da sana rongo da saramande ani ngona i rongo kanda baka bindu bina ka tiu kina virtuna baka lesi mai nei lololo na nonrito lamasoli karoni nda mai rongo da talitunga kina na i rongo endo rongo di tiko na mbongi. Radio Bula Duavata sa sivito ngona tolu na tini kadhio na miniti. Ni sambula bina kana turang na marama na dhurubu nongone lewa ki muni rongone. Sai kwengo na nonde rongo enambonge ni kwa. Nandinau ni mai puno tani rimbimbi na turna mbaki sauti. Waraita kendo na Vata susu mai na tangi production. Rabaluluku na Mokani Rugby Club. Na ndina umai bono tani ni nonda matenitu na lomani tulna mbaki sauti sana kambimbi na kena na boga tule wataki boga matau na nonda na soma na ndina ngor na bika baritaka na ndau ni lavo na economist ni bola ni Pacific Sub-Regional Asian Development Bank ko isoa wa ingolo na lomangani tulna mbaki sauti na nonda matenitu iliu ndina utaka roteni 2 bilioni na dola na ve ya ndua na yambaki. Waseti kona nona nanu mana manindia director kabuni lewa ni Fiji Airways o Andre Viljon ni sau bagai tamera satikia na nonda kambani esakena na sarota ni dhubilevu ni Skytrax World Airline Awards ni ronondo ruso bulwatulu. Ongoa na dhubi ni kambani ni wangabuka levu na Asia Pacific kambau kina na Qantas kina Air New Zealand. Ia na nonda Fiji Airways katini kalima envio wangabu kavina kandundu iburubura. Ka Veljon nyongo endua na nganga lebu kina ndo na kambani ni wangabu ka leilai enandua ni wasi ni burubura. Ka kukosara kina na kena pingati gira na wangabu ka lelebu ni nonda Pasifika. Walu na ngoni bule na primary school dhuru koto balimbula na bimbi ni mabua salamuri na ndona na badalakani mbasi mai lotoka na singa na noa sakadi no visa menda turu toko malu na nonda tuna pangangati ko na badalakaungo mabua ibitsonga bulu kawalu na ngoni buli ke na ndona ngasi mondo tiko kina na ndona mbasi na ngona mai tabuki kina na mbasi ngo na ngoni sala na Ajonia Prasad Road mai Banaras lotoka na singa libe na noa walu bir na ngone go residuru kotunga balimbula kara sangara bikede na kenabo kara sabaga le suikede tali kibali sembara tigu ni sebaga torongi na nriba ni mbasiongo arto na bare takati na tangi production ndo na itala noa se na baga tasusu ni baga da ni rakibe sau kena sarabitigo na sarabitigo na singini mataka ngoni oti nonra liu taka ni liu ni lutu eklesia na nonda bonua ko Peter Lloyd Chong na kena tambakina yale ni baga tasusungo mesaravi karungo dikina na tangi ni leni bonua membala tatigo na baga da ni rakibe sau na ngonongo na va tasusungo va tokechi na va valangi na tangi production wetu kina na dani va tasusua ke wa vista ki non da vale sa kamachuko sa mente la kalma la kai na Vata susungo na kene na kilevu tondua me kawea ni na domon era rasatava tuk na reu ni traki visau bibi na deri mani weitui wat ke era wakila talangana reure uni sona matanggalim bisnis ada chungkona nandabunwa ko wa me bakata kana kelinuku na langer men nanda widiwai ngo sona company sarvia leita kel sartung butuni witui ya erna kakedengo sa waklecho na kena reure wisun tamata sa yali sona kandunguli quando rame kenela kembalo kenda da wakaenda mai walo lo mataki na rua na matangali kaya to chungo na do andra ki visa
wata ke so ko me ta kan business ti ko non do no ko sinda yan rabinak na business ngo rawila mo kinoira wan rabu wata la tamat ratuga na matani business mo yana Vata so ngono ko me ko to me nan domon ni lenwolo wa mimi wer sota mo ti ko na lengo ko me ko me nan dona Vata so ngo me runi rongo dana guru rongo manda nanda lilu ni me wanwa nanda turango ira dodon me tango mak marwa ni wanwa na veka na tamata ke na veka mbula mero rongo da nanda lilu ni matentu we rongo rasuli tu na io ke na senga ver na business ngo se rasuli na kan leisin wata ke na we rando weather na walindi ke ko me rede me kuni Vata tani na nanda yambula me nanda na business do watu ke tu ma balang na EIA se na environment impact assessment ya na kalore tu ni levun tamata rasota na lenga sera wal lenga non rambula na buku ni rona kanko na ndra ke besa wata kina so na matangalim business satu juga kan ngandre na Vata sungo na endone wali ni ko en domon wer na kandara valenga tu no rambula na rone watanga dengan ko meruni rongoda na wer ndon mer rongoda na buru rongoda er ndon politi rongoda er na lulu wondo na kena tango makina tamata wata kina yaumbula Arto samaikila na ministry ni bekana nonda banua ke na duru banua na nona taurati ko Carpenters Fiji Limited nonra passport na ngole me balangi karada daga tiko na nonda banua etugo na naturanga minister ni bekana nonda banua ni ke na duru banua ko pio tiko ndo ni rato na senga ni na taura baga mamanda na bekaungo karato na raida me baga muri na lawa ke na beka me balitir na tamata daga kede era tiko na nonda banua oka kina wer na ngole mai bono tani etugo na wotiko ndo ni rasange me kila ina bekaungo na ngona isarabi kina ndo na yalo leka ka membaleti Daniel Wipi na buni lewani Carpenters Fiji Limited ni kila kasamita kini kila baga indina ni maroi ni nonra passport nanda udaka mai na nona bola e baga matata ni bala baga ngori era sangata baga matata na lawa ni daga ibiti ka baga tambuya na nonra senga ni ndu merna tur na passport na itauki ni daga ka kwa ni sabande taka na mata ni tugo biti na nona yala mena vanga ngado taka na laungo ka bande taka na nonra tango makina tamata daga kede sara Italia kebaka era leo ni bonongo sisenga esa kere tiko na Pacific Recycling Foundation ke na bebo no ni daga so kanda ungaraba na kena di kebi na bebanga ngai o ya na kena metasobotu na waiwai na mbara bi ke suba sena fosho abakina na kena benu de tiko na udi wai menasinu na mbenu ni balelai e tuko na tiko ko amites o ko ka toye butaka na Pacific Recycling Foundation na dodonu me baga saba ataki na mbara bi suba mbaleta na waiwai to sobotu kina kakuria ni waiwai na senga walenga ni no walenga na be kambule waitui na walenga telenga na nonrambula na leo ni bunua erandu vanga taka na mbati ni mbara be suba tukuna ko deo ni rakawai taka na rebu ni nduka nganga ni mbule waitui ke na kai vanga taka mai na matasawa e bare taka telenga ni tiko telenga na kawai na buku ni nonrambiu mbenu tiko na wagi tiko na mbae K2 vole kata na tiko ko na sole e kure ko deo ni ngai me kila ina be kango na mai pua ndo na nona iba lisilesi ni laki be talno ke na menangaro ni ke na benudi kalurai ni rambenudi tiko na udi wai lele ngo e tukuni mai be na ke na lisilesi ni rasa tukuni oti na wai tiko mai ke na benudi ni wai ngo senga ni ndo na kaya ba dori ke na me dobo mai na ngaunungo oningito era mai bolo lutu kurba lu taka talenga na mata timi ni mokani rugby na nonra sama imbale na turanga na tau keibuni bibi kuna koma no sori kuratu leva ni tundau tangi da kimbau tukuna na presidente ni kalabu ni rugby ni mokani ko Joseph Roden ni raboga bene kataka na nonra ndau bito koni tu kina timi ni teli buna ngone turanga ka lora italenga na nonra do tokoni na ngai tega bungito oka kina kuira na marama erangito rugby tigo telebu tukuna Korodan senior ni ra sanga ni ngule da baba rawa na tau ke buni bibi na kala buni ragabi mai mokani
na Teilevu Rugby Union kena ragabi ena nonda manua. Eranda ubengarabitu na ngone turanga na tau keibuni vivi na Fiji Rugby Union kena Teilevu Rugby Union karando suletu kena nonrambula ena bukuni bengarabingo. Erasantara magatiko na ernandara magatiko na reveni loloa na timini mokani ena ngito ena Singapore wiyongo me bagatakile kila ni nondra numa na nonrambula na turanga na itau ke ibuni vivi. Na nonda timi ni Fiji Water of Flying Fijians na thingo mani wasi ni labu lebu ndu ni bitoko ni boy labu ene bakingo na buku ni nonda to babara ukina sot lebu ni borobura na World Rugby World Cup. Kaya na chairman wakatawa ni trustees ni Fiji Rugby Union ko Peter Mezi ni vola kata na dhiwa na milioni na dola nonda to itubu boy labu sena budget ni ambakiongo. Arto sana to manatunga na matambosi ni Fiji Rugby Union trustees na nondo sota kir nondo dongi to rugby mena beital nota ke na beulutanga era pangambota ni sandondonu mena ndikebi listali mai balakau ka na chairman wakatawa Peter Mezi ni ndinanga ni lebusaratu na ndina wendondonu mesomi koya ena sangani taroba nondo to ngarabe na dongi to ke na nonraile. Sama inding ta kana don meba tabuli di ni Vodafone Fiji ana 15 ko inoke male enduan round na non ndongi to oka kina tul sungu bulu na ngone lewa ena high performance merna tikini timi kana babara we na zrua na vala taki bonua ke chavani kabaga kina ena women's 15-3 ana mua ni mbakiongo tukuna komale ni sobira na ndongi tongo era tikiti ni timi lebu kal lewena na Royal Fiji Navy karati utelanga na ngone leo mena high performance merna wako koyang Vata meroni banga takatiko na timilebu diwa na ndongi to me balangi rasanting takitali tunga salistu mai ko ser rabatundei kabaga kina ko mere kanade kangole mai New Zealand na rua na nondo to balatagi bono na timini Vodafone Fiji na 15s kene timini Chavani na bula ko September ni OTR to nanga idalindi kena Black Ferns A kena Vodafone Fiji na 15s OTR nanga ibuga kena Dubai mera na laki ngito kena sotsota ni women's 15-3 kana tiga buti una sotsota ngwa nega tini kabani singa ni bula ko kotoba nanga ibaga ndete kitale mai na tumbu ni women's 15-3. Sabana matatu ni songo ni Fezanok mena marotak na singa ni Olympic Day mena borwengo ene krusubulga ba ni tune na rara na Albert Park ka bakakena na KEF compound mainandi mebuka ni ka uni bona no Olympic Day na bakengo na let's move ngo esai naki ka bongetir na tambongo ni merambula takana mbula e ababala ka maraba itebigira ena bebe bolati ni ngondra. Arto me katulu na nonda timi ICC under 19 na sotsota ni EAP World Cup qualifier karo mai toka kinegili na timi ni New Zealand ke Chavani ni otu tiningito aro mengito kino Samoa Kewiti mai daba nangito basanga buluga bitu na oba kena ngona arto tabik todo kina na timi ni Samoa karto mainruka ena tulu na divi endua sar nangito katakata ni boka merto bibul katitonga eloreke nangito ni Pasifika baka sakit sarti ko no nangito ko dosan tawake na tulu sunga buluga tulu na didi kama ibaga lutuma ko tine moli ropati tulu na wikiti ngomai na North Atlantic kana buno kato kudi sombukina na wanga nunu karto bondo tu kina na leo lima nando bo ndindiki esana baklaiti ko na lele ni dangi bulombula na lomani wanga nunu go kandona ka tiku kina na kawa iwera na ndau ba sangara na wanga nunungo koto kina dio sunga bulkao no na yau na dhangi bulombula ka kila tiku ni sana rawa ni na lele sar na ngonongo sanga tiku ngani se matata na ngonongo na rorongo kadingo me na ngono ya ngole mai kina wanga nunu ya sesengai na tokoro takine nonde rongo na mbongini kuwa nandinau mai bonotani eruimbimbi na tulemba kisaoti baritaka indona bakatasusu na tangi production era mai boluluku mokani rugby union se kongore no nonde rongo na mbongini kuwa me adoba na ngona kataraba ni bagadingu binaka.
Duavata, San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata mai. Na nonda biti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mudo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mudo mai viti. Ena Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana waya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenarori betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sanga so tini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May bakatobli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai vokaboleka ka voka se utaka na buana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakadina. Ngay ndolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ina nonda programa ya ando rongo ditiko na singabuke lulu me bakani asenga ni ndo nonda programa ina noa na ngai rongo ditiko na kavini kua me mama ni ono na kavini kua ni ngai nana makitiko makina na iwasi ni ngau na karto wito koni tukina bakarau takatali tukngana New Methodist nongo chisu nongo banua ina 5 na kaloko ti tako bakalele na 5 dan na vital no tiko kina ke inga sinivuli Paulangereti na tomani tukngana nonro ulutanga ro vital no tiko kina ke ratu pedeli na Mother Sauti, kanda na kere talitunga bena dua tikono na itala no vekenda na kavi vinaka ni kua. Same botonga rua sanga bolu ka rua na miniti me vana kaloko, kenda pa kemuni na singa isema bo tiko mai kina nonde wasiningona na kavi ni kua se na nonde wasiningona na vea kavi ni moni tikina vakarombuka, ke baka singa mata ningona na muni sema mai kere dua tinga na like, kera ninge wasiato kayani na nonda Vata Vatongo, muri ke to talitunga na YouTube, subscribe talenga na YouTube kabakatalenga kina na Instagram. Ia, VCC vita tiko e rua na singeleti ni Radio Bula Duavata, rua na singeleti ni Radio Bula Duavata,
Moni wakaitavi na VCCV o ia, ke rani o ninga imbito toka mai, na dhava mbeka na nomoni na numa, member leta na Radio Bula Duavata. Me baka kiro ndo baka reta kitiko ani ngona nonda Vata, mai tau ia vuta kitiko ana bibuke ni Radio Tonga, ka lebu sara na matangali na kani bibuke, endo mai wasi tiko ani na nonda Vata ngo, ndo na kai na rani na bibuke sara baka lebu na nomoni ndo wasi tiko ani, ke rova kila baka lebu na ke na lebu be kanda na tau kei kanda samai wake tiko ana vono lebu ngo Amerika waka mimi tiko California senga ni tau se kila tiko ni ndua tiko na Vata ngo na Radio Bula Duavata ke na kani bebuke so endo mai wasi tiko ani na nonda Vata ngo waka reitaki waka lebu ke roreida ni senga soti ni lebu era lako ani na nonda na health fair na matai tiko ni health ministry fair Fijian health ministry fair waka idhuri na madha o sawati waka idhuri mai Pedaluma ka ratiko ni kina lebu na waka lesi mai na vitambana ni mbula iso ngoa na vitambana kandangan dreba waka lebu na itau kei senda sa mai mbalabu tuna nonda mai tu Amerika senda senga ingole nga mai waka pepa se senga e ratiko kia ani na waka lesi mai na vitambana ni mbula iso mai na county waka tanga kina na state na nonda sanga menda mai wuke tiko kenda kanda ngole mai na vi matani tu tani sonda sa mai sanga menda mai tau ya vutaka na nonda mbula ke se mai waka vinaka taking back na mbula e na nonda mai mbula woli e na vanua levu vango o Amerika koia ke rondo ke reitiko kina na vingona moni wa se tiko ya ni na nonda Vata ngo VCCV te kubutiko ni kua na nonda VCCV so litunga ni ruana singeleti ni Radio Bula Duavata ruana singeleti ni Radio Bula Duavata moni wakaitavi kina kera ngani ngai vola toka mai na nonda to tanga ni vevango se dava sarmanta na nomo ni rai member leta na Radio Bula Duavata e senga ni wase kina na vanua enda ndui tiko kina se na ndui vanua enda tiko kina se manio ni tiko mai viti Ingilandi se ve kem do mai na atu kuka na atu Marcella ndondo sema tiko mai kere mai New Zealandi Australia talanga ve kem do nanda sema tiko mai Wagga New South Wales mai Serne mai Perth, rautalanga nindo waka itabi mai na VCCV ngo, ke reitunga ni bola mai, se dhava sarmando ni na nomoni rai, member leta na Radio Bula Duavata, sindo mbeka na kauni vina kata me waka vina kataki, seng na lenga, ya na rauni na vivu ke waka levu, ya muni waka itabi na VCCV ngo, kana solitalitunga ni $200 $200 na ilavu ni Amerika, ruana singeleti ni Radio Bula Duavata, e na gai madhala tiko se o dhea sa nona tiko na kalongata e na katulu sangapulu ni singa ni vulongo na vula o tune. Koia, wakarua tale na dhava mada nomini rai member leta na Radio Bula Duavata se tiko mbeka so na kao ni vinakata se o ni na numa ni na dondono me waka vinaka takidhake me ro ni na tosa vinaka kina totoka kina na nonda Vata ngo ni nge vola toka mai me ro ni na beauty kina na idhamuni kina kata wakarua taki VCCV takitiko ruana singeleti ni Radio Bula Duavata ke nandua nandrau nandola. Waka mbula tukani vikimdo na sema tiku mai ne kavini kua mbula vinaka Esther Breakterfield. Waka nuni vinaka tukani sista sa tiku tala mai Australia se tiku ngā mai viti. Vinaka waka levu na sema tiku mai ne kavini kua waka mbula tali tunga ni vi waisea Bushanti. Waka rarongo sara tiku mai Naui Island Savu Dombula vinaka mai Savu waka mbula talitunga ni vi Sereana li mbula vinaka Sister li mbula vinaka Melts waka nuni vinaka tikani vi Kimdo mai na City waka tilanga kina vi Mereani Eli waka nuni vinaka talitunga ni vi Kimdo mai Vingori mai Santa Rosa mbula vinaka Kristiana Takayawa vinaka na sema tiko mai mbula vinaka Sister Pase Mother Crab waka nuni vinaka tikani vi ngana vano ni sema tiko mai kina na kavi vinaka ni Lotole Wendendai waka mbula talitunga vi Dan Rauma Kita ni mbula vinaka Dan mbula vinaka Chone Ravulo Uluila Kemba vinaka na sema tiko mai ne kavini kua waka mbula talitingani vi Chochi Suluka Temi Valentine mbula vinaka Temi mbula vinaka Sista Seni na Isoro waka nuni vinaka tikani vi Kemto kethe sara na sema tiko ngori mai Seattle Washington ni taka ni Draki vinaka sema senga ni mbadi miri tuna udha mai asana ngori wakatelanga kina vi Seni langa Kalimbiu vinaka waka levu na sema tiko mai na kavi vinaka ni kua sa watongo e tini ka vitu na miniti me vana ka loko na Radio Bula Duavata tai ambi manda ke egi wakalaloma
Yavalata Deonangai Velata and Radio Bula Duavata.
vita lano te kina na vika me baleta na nondong bula, mai wei ira na kenandau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Rangove na bana kaloko na vei kabini tu city, e na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kianda na kaiwiti Amerika. Ene kena sewina na mulibu-libu sene ges, kita urani bukiiko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba, dua liwa ono. Nada mo sarama da me huli kene dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022, o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mother tu ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarang amai. So nanti liwara kata tunda wara. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang gua na heritage link. Ni, mau na bilang sarang sangat tali tu nak kaya. Wakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami sumi. Nak kira kena tu mereka apa. Sen tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kar tak kondo na insuang. Baya sarangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ang baki otin na policy gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bakaleo fo mo na telefoni. Text mai kina was seiva walu bandua tolu 85 e na kena itutu kumatalilay. Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti. Ena Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Ana radio Bula Duavata anda mai rongo de tiko ana I talanoa ke Andy May me wakarto mai sera taka tiko ani weekenda na Black Rose e kawi tiko ni lutu le wendendai nei ka rosanga bula ka roni singa ni vulo tune sa me botongo e vana miniti me vana ka loko waka nuni vena ka tiko ani bula vena ka noa ka ni marau ni ndo mai sota tiko e na nonda vata vatongo ana radio Bula Duavata waka mbula tali tiko ani wikemdo na sema tiko ngori mai San Jose dona ka kima mi wakila wakalebu I Mirika o ke la ni sombeka weekenda sa mai mata weekenda e so e se senga tukunga ni se mata weekenda gona nonda dau suli tiko na tipe na bebo no ke nganda la ko kina o tinga ya vakambimbi tiko na kamata na palikana sen bononda la kina ndali kochi sen bono li dakina na nail salon na manicure pedicure na kena nduli dakana borna linga na bebo no baya anda ke la tu ni o tianda sandu suli na nonda tip ya no mother of the South tio sandu tiko no ngu vakasama dona kana kena do bochi tiko biao levo no bono ndage la ko ni kina ngongo sa senga ni klava kana ayundo no number 2 na tipping sena nonton dusule na tipe kani aloi vakatala kina na ke kai ko talitaka na kai vakai duri mai veiko na nortu bingarabi ona ge vakongeti mosulia talindo talianin kila satu ngana kendisau yo ge sulia talianin na tip yo na o senga mandiri kila do vakila talitunga na o kimdo na semba tiko mane ka vini ko se senga ni na ngonongo ndage la ka ni levo no no ndala ka ni kina satu sartunga mai na vakan dona tabaya sana biuta ka mango ya sani cash register sena pono endali soso mikina sana biuta ka ki andona tabaya membiu saranga kina na tip volai to ka mango tip yo eso na banua ndage la ka ni kina vakambimbi tingo na banua ni kona na massage pala mendala kani dale masi sendale amo esa tiko nga na kene sau o tia sarangendo tuko na mai senga iko na soma mai tini nan dola se tini kalima nan dola sandu basaranga e bakami sanda do basurara tikitali en tipping yo sandu ndi na kai sa buchi baleta ni de kelati ko na tipping sena non dusule na tip kanialo indondo me kanialo me ke bakai ko bakongi tingai ko marutakan non retu bengarabi ona ngai sulia ya onge bakasa mataka tiko tiko manda bakada na kango na tipping mendalakan dali tip sulia na tip o tina kai dakan da sulia na tip tiko manda bakada do kilai tiko bakada ba vikem do na sema tiko mai na kavini koa ke roni do vaketavi mai ya Osange wakawili ke tika na bono e tika bukina na tip, sena tipping, sena I wakarongo na nondando tip se menta sulia taliani na ilabo, ve ira kara vengarabi mai weekenda wakamimiti ka na valnikana, e a tika bu, tuku nini a tika bu, e nangone o tikina na ivalu I America na Civil War, na non-rubi balbaluti ngau ira na sa mai toia butu e ke America, na Civil War, ni o tioia sange nangone sa soli tiko kina nambula ngalala sa lebu beira na mai tu baka tamata dhaka rakau mai baka besu ser mai baka mbombula takitu slavery o ira nangona sa soli tiko kina beira ngalala sarangay lako o mibitingon da kilake de tiko ira na kai Afrika korako mai sarambay kai Amerika lolo tiko nangonongo o ira nangona sa soli o tikina beira ngalala sar tukuni beira ni kemnio ni sa ngalala you're free, you have your freedom o ni ngoleani ni ngai lewa na no mnimbula ngai lewa be rango na rali daka na be bono ba ya bakana no bolikana tukuni tiko mostly at restaurants rangoleani rali daka io ni rali daka ngai senga ni do so mi na ken risau ni daka na ilabo saranga I ken risau tu ya ngai bakatau saranga be rakor na lakwani rali kana wakatau saranga ni ilabo rasulia kona tip io ya saranga
ngana puno e tiko mo mekina na tipi. Ngā mandana kau waka wili ka toka, ndendo talambeka na kandu ki lau ke mdo na sema tiko me neka vini kua, e tiko mo mai kia. E koe asa ndandu ki la tiki, nandanga e adho mai Amerika, Siang mandani kila bikim dona ave Australia, New Zealandi, bikim dona siang matiko mana tukuka, bikim do talanga me Ngilandi, dava e wakarautu ni mbulo ya, me dona bono enda lako kina sin dona Bengaravi, ndale wakila mai endele ngaravi kina enda dusuliana kiana tips siang ai. Ia ndage lako mai Amerika santa kila tiko e lako langa waka me sa kila sa I tobo ni nonda mbula. Ninda lako ya nindua waka kamanda ndueli wakilena motokana vele una suliana tip. Vivo no kia nganta lako kina. Ia savang o yondo watia nungu waka sama. Ona tip ke waka umarutaka na nona Bengaravi. Ke waka I senga. Ona senga sarangani suliana ni lambule tini kila wakango mandanga e waka I vuturi tumai nona I wakaroni Bengaravi. Senga ni ngarava ka binaka na nona dhaka. Koea senga sarangani undo waka ungetiki na meu tip. Ia. Go, and the gere tiko ni levo no in the lako kina. E waka me sanda waka saurara te ki tala me na tipping, eh? O ge waka wili warongo the toka nandona vitala noa nandona channel na 7 on your side and channel e America e California. Ge waka rongo the toka nan rutu vitala noa na vida na madasao, te rutu vitala noa takasartiunga na tipping ke na kiana sa senga ni ndondono na kai sarada ka batungo e levo na business levo na kambani waka me sanda waka saurara te ki mai me anda tip. Ia, duana ka rutonga I kuta daki mai ruto mai vivo sa ki tiko kina o ia na niko boli sa iada mandanga ike, waka samataka, sa iada mandanga ike. Ka ndondono me anda andra vitiko kina, niko boli online, se iko lako mandanga iko li o lako nandona bol ni kana, gai soli mai na risiti, o kenda dando sando matau ni ndalako ndali kana ibal ni kana o tinga iko sana mbito toka na nomu tipi ndalan teveli se kao no sulia nga viko e ka ngaraviko na waiters and waitress e o lako le mbito liu e sanda sabakame sami matau na iwakarau ya ia artonga ibital no taka tikurtungo ndona kamenda na e andra vitiko kina ni levo be ira na kamba ningo na bisini singo ira sambito sarangama na non receipt na cash register e sambiuta le tiko ngā kina na nomu tip. Kia balbalea ni o iko na numa ni o sulia nomu card, mo soma ngā na kiemu, si o soma ngā na nomu voliboli, ka mando voliboli tiko online, ni o soma tiko ngai ni na nomu online shopping na kanga iko volia, ke na kia na shipping costs, na kia na wako me viko ni ia. Ke wakai kona senga ni reida vinaka kartobe wakongeti tiko kina ndona kamenda nando e andra kina ndana reida vinaka na nomu risiti mo reida ni senga ni senga ni o soma tiko na tip erto senga ni erto satoranga na tip without your consent, o senga ni o wakandonu e uko na kena somi na tip erto satoranga sarto ni wakasamtanga sa suelinga no mukad sa koe sartunga ya ke waka iko na senga ni andra vikina o sa soma tali tunga ya na tip na nomu soma na nomu risiti o tia iko ngai soma tali vi koe ka mai Bengaravitiko viko na waiters and waitress se vira nando wakele motoka valet parking ke waka iko senga ni o na rida always check your receipt. Yang ngana kaya bimbir tu vital no takatiko menda ready tiko nanda receipt and online shopping is senga ni ndondonu mo tip mo soma na tip online shopping. Waka bimbi tiko mandango na online shopping. Lebo tal ngana vanua ikuli kana kina o iku nga o tu dhake o le soma na kiamo ikuli kutamai na kiamo e senga ni ndondonu kiamo iku soma no mo tip. Yo kia waka iku na senga ni andrava no mo receipt o sana soma talanga kia na tip. Ya vikim do Vikim do beka tiko do na senga tuni do kawai taka beka na no mundo sa soma tunga na tip. That's okay, yeah. Dona kau a vulida rona buiningo ne wa mi Bengaravi ve rau. Gona vida na mbaki sauti. Ro waka watu toka rona buiningo ne go. Ia.
weekend tō na sami dhaka na caregiving, tō sana kila toka ni sobe ira na waka I lavo, sobe ira waka watu toka, ndua na kāna kena ndau. Nrenre mera te kitha mandanga mai ndua tali nei lavo, mai na koe ka ndau sabi ala te taka ni kila na ke muisau. Ia na waka me ndau tuku ni tō ka musu nei dhulai, we ira e so. Rabutu ni au, e ni at nrenre mera solia na nei lavo. Ia sangai tō ira ka rabutu ni au, e rasa Roni kaira alo sabu nei lavo e senga tuni ndona ka vira na ana wakarita exartunga ni alondra I ndona ka uli da mai vira na buiningo ne ko venga ravingo virau na do virau o koe na vevo no tō dhoko ke tō lako ke na vesinga ke thanga ke tō lako li kana wali kana na vesinga ke senga ni ke tō na liva singa lewa ke tō na liva kai kavi e wali kana gai ndona ka uli da buana buiningo ningo na vengo na kia me turi na risiti me le somi me sa somi o tina kakana se na voli se venga na wano ki tō lako kina o koe na lako saranga mai o ke tō tondo mandu ataka e roni tondo mandu ataka e na muiningo e senga saranga ni mandu koe koe sa na lako saranga mai turi na risiti ange turi dhaki tō pango menge vare da va matila lai o koe na dhava soti e soma ke whakamandaka e senga ni soma e soma o koe na kene kasa na buiningo ne talikandua ke whakamandanga e senga ni soma koe na toranga na risiti me ridha koe na dhava soti e soma Usangin do tarunka, why do you have to look at the receipt all the time? Baka son ondo kai because son ngone ko do vamandu ana buvara do tukono ko una na numa vena kitiko every single cent counts. Iko mbunoda mai na ndona sendea me kota lindo me mai toro waka loa no mui lavo Ia songa na kairo ni na waka vure waka sa matu weekend to na kavini lotu le vendendai tondo reda nonda to risiti de sana ponua to e lako tu kina waka loa nonda to silini ke na tipping e tippen dondo me kani alo e senga ni sa nda waka saurara te ki mai koe ai ko tatani na e alo vinaka ni nonda ndobi solia na ka ni nda talitaka ni nda waka vini vinaka taka na venga rawe e adho mai vekianda e se dhaka vekianda waka nuni vinaka tiko yani se venga na vano ni siama tiko me kina e na kavi vinaka ni lotu le vendendai ka rusanga vula karuni singa ni vula tune au via waka mbula tiko yani vekiamdo na siama tiko mai na kavi ni kua mbula vinaka ratu isikeli tambaka udhoro waka nuni vinaka tiko yani vekiamdo mai Santa Rosa wakatalanga kina veteri tui manu ne taka ni mbula vinaka tiko mbula vinaka tori ka tinai vinaka na siama tiko mai na atukuka e senga kina na tip totoka o mambuta mai viti talanga e senga kina na tip ia ni sa wakame sa mata o weekend to tonge lako i viti ni tōna maru taka ni ndoi vinga ravi mai tōna sulia na wakano wakunge titungana i alo minda sulia e kani alo se dhava torika vinaka na siama tiko mai na kavini kua waka mbula taletingani ve marida kaloni wanga vinaka wakalevu na siama tiko mai na kavi vinaka ni kua Esther Bracterfield still in viti totoka are you tipping everyone vinaka wakalevu na siama tiko mai e na kavi vinaka ni lotu levu ndendai waka mbula taletingani ve mareda lalanga vesi ni mbula vinaka waka mbula tiko wana nona tavaleo Mrs. Wanga ni sawa ngandi tiko ngoe Liverpool isa waka nuni vinaka tiko na nomani ngande Mrs. Wanga ni sawa waka nuni vinaka tiko ane nei lako leo si viti waka mbula taletingani ve Laite Pattern vinaka na siama tiko mai Kalgoorlie Western Australia na kavi ni kua waka mbula taletingani ve kamdo mai waga Australia mbula vinaka laveti mbali suva mbula torangayanu waka nuni vinaka tiko ane ve kamdo and kavi vinaka ni lotu lewu ndenda waka mbota sa singa lewu ni waka rombo ka beka ve kamdo waka nuni vinaka tiko ane na nomundo longa new mbula vinaka noa Eleanor Leslie mbula vinaka Antivini waka nuni vinaka tiko ane ve kamdo mai San Bruno mbula Tom Thank you for tuning in. Wakambula talitinga ve Den Raumakita vinaka wakalevu na siama tiko mai Roseburg, Oregon e kavi ni kua au nuitaka ni nandona singa tono mai sota. Wakambula talitinga yani ve kelera na sovi, mbula vinaka maramatau, waka nuni vinaka tikana vi kiamdo mai San Jose, lesi vatu aluali, vinaka na siama tiko mai maramanaita, waka nuni vinaka tiko yani, wakatala kina vi sendi langa kalimbiu, vinaka na siama tiko mai nekavi ni kua, waisea bushanti, waka nuni vinaka tiko yani, vinga na mnoni siama tiko mai kina waisea, waka mbula talitinga yani vi sikeli na watu, isa, ndombula vinaka mai waile kutu, Susi ma, bula vinaka mai New Zealand, vinaka wakalevu na siama tiko mai nekavi ni kua.
Isandong Bula Binaka. Dusong kay Tukimay, endo binaka tu Banggara. Iyo, ni Bula Binaka. Kito singgi tukibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakadina. Ngay ndolo bo talangango na nondato boutique.
e politiki na nei sulu kanta ki laita ni kina kina daga ni linga karani soli mo loma ve kemani mai Pennsylvania kina vevo no wale kata era talanga ni wako tanga mai na nomani ota na telefoni se email kartau nangai wako tanga na nomando voli yana Fiji Cover Store LLC 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se vandu lima tolu seba vitu viwa rua vitu tolu se email kina fijicoverstorepa@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongodi na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemada we California. Veima mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu ve kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogodi and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Dengan baga na pais tegi tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urang ni buki iko. Girita mai na nito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai na ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena idu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na bunga levo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website na tungkol sa text by kinabasa yung walu-walua, tolu-walulima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani. Singa
Sani wakamau Domo nilanga sere au maraukina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ana Radio Bula Duavata na itavi sero e asa mai sivita kina gona vai na rusanga bulu ka vitu na miniti ve keto e California. Wano le bungo Amerika, ndui tu na ngauna. Sana vanua ve siviti ko na tolna ya ua, sana vanua ve sivi na ruana ya ua. Sana vanua ve sivi na ndona ya ua. Wakasamataka na levu ni matani tu le bungo Amerika. Ia, darongo da mandeani na nonda i wase ni rongo mai val ni songo. Mataitiko ni wase ni rongo mai val ni songo. Na kabibe na kanikua. Mataitik nga membaleta na non reto sa sanga tiko na kanibe buke ke na valimbula levu i suba na CWM Hospital. Reto Bula Duavata tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa. Ngona na valnilotu mai Montgomery. Rawa ni yoni wako te ani na nomuni kanibe buke wakai lavo se ke wakai tiko e sona ia ni via ndondolinga ni kina rao talangani ni wakai dhoro waka kina. Namba ni taliboni na vitu saiba vitu ruan dua vitu ndua lima vawalu. Wayana vitu saiba vitu ruan dua vitu dua lima vawalu se vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu. E ana namba ni taliboni rua rao ni uni veitartarani kina ka mera tona ngai waka madala takatiku mai vikimni na ilako ni sasangongo se na kena waka matela lai na nomini na via wako te ani nei lavo se sombeka na iai tikongori kana tiku talanga kina na QR code na tikinduango e na ngai mbitu ke ani na nonda Vata na Radio Bula Duavata. Tukutuku katarawa e nei rongo mai wali songo e na kawini kua membaleta tiku na soli ni tikina o na Kelo USA. Soli ni tikina o na Kelo USA. Wakaidhuri sartunga na wakaroa yongone karusanga bulu kabani singa tika wutiko na ndona kaloko na singa lebu kina lima na kaloko ne kavi mai na 3600 J Street Sacramento. 3600 J Street Sacramento. Na dhawa tiko beka na inaki ni sasangango se na solingo ya na norito sasanga tinga me laki waka yaya taki na vale ni wai ke sara na korni buli ni wasota na tinika tolu na koro na tikina o na Kelo. Me waka yaya taki na vale ni wai se na dispensaries na tinika tolu na koro mai na Kelo. Ni taka ni onina ya dhia ni kina waka leo lebu. Ko ngandutu kuna nangonongo e sa rau tu ngana wako i lava ke wakanina senga ni adha rau kina na waku ni ososa wakadhakadhaka senga na lenga. Rau ni wako tangana nomu ni Soli, na Zelle, na Cash App, na Venmo, levu tu na ngoni sala ni wako i lava satu e na ngonongo e. Tukutuku katarawa, na wakaroa i talangango, dua talangana visureti ongo, dua na visureti na volleyball, Vesureti ni volleyball e na wakaidhuritiko e na wakaroa i sarangangoa ni karusanga bulu kabani singa mai na Rincon Valley Park. Rincon Valley Park lima na kaloko ni wasoti au tinikan dua na kaloko e na mataka ki na vitu na kaloko e na kavi. Tinikan dua ki na vitu na kaloko e na kavi. Rua sanga bulu kalima na $1 na barbecue dona serve chops, soseti, coleslaw, potato salad, watermelon and pineapple. E ana karto mbita toka mai na isongo family fun day. Tukutuku katarawa, membaleta tiko ngā na kiana wakana numi tiko na singa ke te levu, na i tukutuku ngā tura rawa ni sa wole le sara tiko na tikite. E wātiko ngā na nonreto porokaramu, wakadhadha karato mbiuta tiko mai, membaleta tiko na kiana maru tiko na singa ke te levu, wakaidhuri tiko mai Hawaii, lai e Hawaii, tiko tiko na songo, wakambote tiko tiko na wakarombuka, senga ni wakaruai, tiko tiko na wakarombuka, Pakarombuka na wakaidhuritukina na mbosi wakaembaki and conference room mai ndua na wano mai lai o ya wakatilanga kina na Soli and wakaidhuritiko mai na
Isa baravi na Kekela Beach mai laie. Wakaidhuri tiko na soli e na Kekela Beach mai laie. Ia na singa wakarawai. Mbongi ni wakarawai na wakaidhuri tiko kina na Danisi se na Banquet e na Hilton Hotel Waikiki. Hilton Hotel Waikiki, singa tambu sana ngai wakaidhuri tiko na lotu Vata, kena lotu takitiko ngana, singa ki te lewu, lotu talitiko mbeka ngā ni wetalatala na wakaidhuri tiko na wani lotu ni Waisale mai Kahuku, mai Hawaii. Iana i tukutuku ngā iadhara tiko mai, sa wali takitiko na tikiti ni Banquet, $200, ndua, ia sa wotok ngangoa e $200 tikite me wali. Leo busara sa wali sa sartongango in $200 ni busutiao sa botongango in $200 na tikite me wali e an $200 na idurduru ke na Banquet kana waka idurtiko e na hotel rongo levu na Hilton Hotel mai Waikiki o ia ke mnina sembera ni butuki Waikiki ngono binaka ngomo ni na ngole ni kina ndona ngono binaka ni ngandi ngo ke waka rau ni ngandi madha na madha to vako ya to toka vako timbate ni levu na kai tu mai Hawaii dana rauni na laki sarawatu do tu mandangana ngona ni wakathangi sa ia tunga na dakadako kenda to ia tunga na vili niu go se wotongo e vida na bula voli wotongo na ngona me rauni to maroro e toka kina na nondo tui bondo na bondo talangani wanga buka ke wakai to na soma ngo to voli rango na tikite na saulele sara Witia sa tunge daka tuiani na isau ni hotel na hotel talanga saulelai ke wakando lako waka i lawa do na kabinaka mando wangarai do na Airbnb saulelai sara me na hotel na Airbnb wakambibi ke waka inda lako waka leo vida toka na to leo vida rauni na saulelai sara na isau ni Airbnb to soma mai na nondo toli soma tiko na hotel do na kaya menta na wakasama takatiko soli wakasama tingani na itubutuba membaleta na kena laki maro takitiko na singa ke te levu mai lai e Hawaii tiko butiko e na wakarombuka na i mataini singa ni vula September wakarombuka wakarawai singa tambu Dawanga na nomdo i tuba na nomdo i songo se mani songo dava ni leweana tiko ni wakota mai rani na mai kadhi wakiwali tiko yani na nomdo i tukutuku ni sasanga se mani sasanga dawanga ondo sasanga tiko kina e na mbaki ngoro nondo luro sanga vulu katolu rani na mai kadhi wakiwali tiko yani e na radio Bula Duavata ni wakotanga mai na nongo messenger se na messenger ni radio Bula Duavata na bonuanga ni se amatiko me kinangori se rautalangani ni wakota mai tupe pedeli na novo na messenger se o ni wakuta talanga vitali mata kimbau do talanga ni to vakalisi venga ravitiko na radio Bula Duavata sawatonga rosanga vulka ono na miniti me lima na kaloko to vakarongo ser talemanda se vada vatau kelera biu mandera na vekato torotiko ngori do manda na kena vakadhengo se vakanga teki manda ni vakatangi takitiko ni ngo bula vinaka laisa vangai vinaka vakalivu na sema tiko mai ni sema tiko mbeka mai ve leisa wakanuni vinaka talitungani ve den Roma kita vinaka vakalevu na sema tiko mai Oregon bula vinaka chochi sili vinaka na sema tiko mai Melikoto bula vinaka mai Nandawa, wakatalanga kina vi Nawanga, Egi Joy, vinaka wakalivu na sema tiko mai Egi, bula vinaka kelera na sovi ke kamdo na Vitinani, Vitumbuni, mai San Jose, Eleanor, bula vinaka Noa, bula vinaka Tasha, wakanuni vinaka tikani vi kimdo, wakatalanga kina vi Pei, unuitaka niendo bula vinaka tiko, wakatalanga kina vi Seria, Sangarere, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tikani vi kimdo mai Rewanga, Eli na Kaudhiri, bula vinaka Sista, wakanuni vinaka tikani vi kimdo mai Novato o ni taka ni rombula vinaka tiko senga talanga ni ngule davitika na Serango Obi Wasei Langi vinaka wakalevu na sema tiko mai Obi wakanuni vinaka talitangani vi Pauliasi Mbunoa vinaka na sema tiko mai Nekavi Nikua mbula vinaka Lesi Watu Waliwali vinaka wakalevu na sema tiko mai Sikeli na Watu dombula vinaka mai Waile Kutu mbula vinaka Suzy Ma mai New Zealandi wakatalanga kina vi Mereani Tukana vinaka wakalevu na sema tiko mai
wakambula talitunga ni vikimdo na korturanga mai Sacramento, Nunu Lomani. Nimbula vinaka uvia wakambula talitunga vikimdo mai Pennsylvania. Au nitaka ni ando mbula vinaka tiko mai Sanangori, ka nraki vinaka talitunga, wakanduni vinaka tika ni vikimdo ke sarna wake lesi ni Fiji Kava mai Pennsylvania. Mbula vinaka mereani eli, wakanduni vinaka talitunga ni vikimdo, senga talanga ni ngule da vitiko, na serengo o Losalini mai ni moli. Vinaka wakalevu na sema tiko mai Nandi Losalini, mbula vinaka sista matilita seni kuradiri. Au nitaka ni mbula vinaka tiko ni ndona madha vinaka vikim ni na madha ngo. Wakanuni vinaka tiko yani Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata mai.
nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemudo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni wakilau ko endona ka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirere bakyo. Sakambi biki na manile indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhepdfree.org na kena itukutuku matalilai. Isando umbulu binaka. Dosen gay tuki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ubulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai vokaboleka ka voka se butaka na buona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareang bona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga nilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemado we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemado we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani. Sikovia na kei wali mengu
Kene tofi se roe ame verton na munre ni dhangi ke ngusu I luva and a radio Bula Duavata sa mai vota ki nangoe ono na miniti me 5 na kaloko au sereti ke mni 7 na tini na miniti ke rona mai ve talanoa tiko ni kina ke ngasi ni vuli paulangereti ana nondi wasi ni ngona andorongo di tiko ni vea kavini lotu levu na nonda viti levu sarna ka rondo mai ve talanoa tiko ni kina o tupe ke ngasi ni vuli paulangereti ana vea kavini lotu levu do dona kana nungu do talita kana wakarongoda na non rondo vital noi ni kua ke rona vital no tika ni kina ko sureti ke muni ni nana makitik mai ke bakata langa itiko na taro ni vetaranga venga sini vuli polangere tingona ngona muni na vola mai kina ni vola mai na muni taro ndo mbaka na kao ni vekila memboleta tiko na nonda viti na vosa nongo do bakamure tiko mandanga na non ro vital no sange mikila rau tiki no sange mitura rau tiki na ni mai kandavu mandanga bakasama tamanga ngo vikito mai kandavu e tolu sanga vulu na vosa mai kandavu walengaya au ngendo vakasamtani kito mai ono kito vosa tu e baka me senga sotini levu na vosa va kandavu ke tō wakaingataka. E levu ngā na vosa ka o ke latu ni do tuku ni tu na vosa wakambau ke tō wakaingataka. Koe ani do levu na ngona e rendo vetal no tiko mai kandavu levu o iau dhiri sartunga denanga ni o iau mai mbulea ono kandavu ia o ndo senga ni ke latu na levu na vosa mai na ia sei kandavu tale so. Ia nge me rongo de tiko na non vetal noa ni tolu sanga vulu tiko na vosa e ne sana mandanga o kandavu tondua wakasamataka ia yo ia sona kai entando mi vuli de tu ena nonda wakarongo wana nonda ngasi ni vuli ni vosa kambuta saratu ena vika membaleta na nonda vanua viti koia au sareti ke mni maninge na nama ki tiko mekina 7:05 ena tini na miniti ni mataka na vesau tiko wakalilai na nonda porokaramu ndo rongo tiko na veka vini wakarombuka mai na tolu ke na vitu nda sana senga tiko ni mai rongo tiko nonda porokaramu na le live tiko mai na kenandola tiko na vale ni divine groups ngoendo na kambani do tiko na ngoni tokei ka sa mai wakirongo saratiko e na nona wakandurin bisinisi mai wakandurin bisinisi ka sa toso saratiko na nona bisinisi senga walengani wakirongo weekend tu I California I oroni kai wakirongo I buruburu to doko weekend manda ni tokei na vea sei buruburu enda tokina ka wakatanga kina mai viti tiko boliongo na turanga na Prime Minister e na nona ve sureti na turanga ngo ka sa mai didi tiko na nona bisinisi na I taukei ni Divine Groups of Business poas koroitamana e nandola tiko na dua tali na non reto vali reto ngai bolia vou tiko bakatalanga kina non reto vali ni vola vou e ngendola talitunga ni mataka io ia na le live tiko mai kina na radio Bula Duavata ka ndana senga ni mai verongo din domo tiko kina senda vai verai tiko en bebaka na programo en vea kavi ni wakarombuka ninge na nama ki talitunga mi kino ia au vea wakana numi talitunga iani na nonda VCCB
Rua tiko na singeleti ni Radio Bula Duavata kei nandua nandrau nandola ni Merika se mania se wurubura dawanga o ni tiko kina o ni se ama tiko me kina e rao ni na nomuni ke wakai nandonu i kiom ni na mandingi ana ka tolu sanga bulu ni singa ni vulangoa na bulu chune gonga na kangan rebi mo ni na dhakaba me rao ni na dhuru tiko kina na idhamuni biu tiko kina na idhamuni ke na kato wakaruta kiongo ni volanga mai ngandreba nga mo ni volanga mai se dhava saramanda na nomuni rai membaleta na nonda Vata na Radio Bula Duavata. Anything. Ke mani ndonga na vosa se rua se tolu se ndona ia tu vosa ni vola mai se dhava saramanda na nomini rai membaleta na Radio Bula Duavata ka se tiko mbeka e sona kau ni ngandreba me na waka vinakataki me rani na bukiana ki na waka vinakataki na vengaravi e na Vata na Radio Bula Duavata se tiko mbeka na ulu tango ni na vinakata me ndo me vital no taki tiko yani e na Radio Bula Duavata se mani dhavanga ni vola mai na miu tiko kina na idhamuni kina kato wakarotaki me baleta tiko na nonda VCCV wakabula e ruona i singeleti ni Radio Bula Duavata ke nandua nandrau nandola na ilavu ni Merika na wako yani e se burubura dhavanga o ni tiko kina. Wakambula tiko yani ve losalini mai ni moli. Vinaka wakalevu lo na vitamani tiko mai ni sama tiko mbeka i vingori. Au Wakambula tali tinga yani ve kimdo na ngoandu vertona nungu favorite marama tau kise kamba mersaini halofaki ponichia sini bola vinaka lo salini vinaka wakalevu sanambitika na dhamunike na kato wakarotaki ndom bola vinaka mai Santa Rosa wakatalanga kina ve isa mai nandi wakanuni vinaka tuyani kimdo mai nandi wadhaputunan raki mai asa wakara wakambula tali tinga ve Ashwin Ram. Thank you for tuning in, Ashwin. Please share our page and you're welcome to join us every afternoon, Monday to Friday, 3 to 7. Mula vinaka se Elisa Umaka, vinaka wakalevu na sema tiko mai Rokara Road na kavini kua we wakambula talitingani ve lela mua ni mbula vinaka lela mbula vinaka mareda lalanga vesi vinaka wakalevu na wakaitavi tiko mai na nonda VCCV na kavini kua wakambula talitingani ve Antivini keke mundo mai San Bruno wakanuni vinaka tiko yani Lola ni Edamire ni mbula vinaka Lola wakanuni vinaka tiko yani vikimdo mai Santa Rosa wakambula talitinga ve Lewandomo vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina ve sistama telita seni kuradiri vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ve wakambula talitingani ve City Veni na Udho So vinaka wakalevu na Udho So vinaka wakalevu na sema tiko mai ni sema tiko mbeka mai vena kavini kua wakanuni vinaka tiko yani se sai burubura dava o ni sema tiko mai kina ngome na nomuni tiko kono ve wakambula talitinga vi kiomni ke sarna venga ravi tiko and ve vanua ni venga ravi so sema ni vanua davanga sai burubura dava valimbula ve kiomni na venga ravi tiko e vale virna i tambangase se virna ngone wakanuni vinaka tiko yani vi kiomni ne kavini kua.
Ia mai veratona waikola ke tabua ia ona beba kambula tiko na sere katarawongo mai veratona via ni tembara asa Elisa Umaka vinaka na sema tiko mai waka bibi tiko vi Abigail wasingali uroro tiongo ni bula vinaka marama na ita Elis ngalo wakatanga kena vi ina ka tamai soata tong bula vinaka mai serne bula vinaka na buku ni sasamaki wakaiduri tiko ngori mai Nandi waka nuni vinaka tiko yani viki mundoe na kavini koa.
Kera Radio Bula Duavata na italanoa ni liliwa ya mai vertona via ni tembara. Da sana vakambula saramandangovo ana nonda gasi ni vuli polange reti ni mbula vinaka turanga gasi ni vuli. Esa, ni no bul binaka bulo. Mutu bul binaka na varongo na vea say Santo Varsiko ke na matentura rambo Amerika ke buru todo ko. Buru todo ko. Vinaka. Vada be liliwa tu mai sanangori. Esa ia elili wa baka enambongi sa singa go sangkai o chinga vida batana mada wa tau chunga na ude be singa ni ko nga sangkai lomani ke mami mai na langi sa minu ni tau sangkai basi ko mai ora singa sangkai bau kata-kata balai kata-kata balai batani rongo ade ti ko na vida na mada sa ndora kana lili ondo bakela to ko mai sanangori. Sina leusara sa andru mbadi na buru-buru rei suva vi tangay chiko na itutuvi okla matau tuvi ke munu na mai chiko mai munu bata vi ke mami na bakai chiko vici senga sarni matau sa vi tangay na isulu wati ke na itutuvi sa anda musotanga kanjina endona ka baka umanduata kana nondor na vital no baleta ni na via rako da que no ni vosa vakandavu manda no vosa vakandavu no botar chingana no vosa no muchiko no vosa e minche vosa vakandavu vosa vaka na ya na levo na ya sasembenga ni bosa mai rabuni bulia toto bata vive toto bata que na bosa mai nangara e nambualu vive toto bata ngaindun di balila na bosa mai bambea waisomo bata que na ricoso oi vive kachi na bosa mai benga bosa onna bosa mai benga arto vive kachi tanga que na bosa baka ono ya wato kana bos makandabu mai yanyanu mai kandabu lewu ya vebol kachi no bos ngona mai benga mai anuda watige deomba ko tu doko ya ono tu doko ka manda ono mandanga endu tu na kena bosa tolu na kena bosa ia mai na bosa mai yanyanu Gon begaroni batu kan bek men naturu au singkila de viso ci wili ke wili naturu se iya vive tot en rabuni bate ke bulia bate ke yaukuve sa mai lala ya ora ke sara se ya liu tawa chico Io no numa chico ya ni o yaukuve anu lala tunga na vakambulia o rabuni Iyo, sanga tau chico kai ngau bek ni ve wala bulu cher ngai se sarang kai dui vangrana bono membulekina so bek na kana kawar chico bulia so in robudi so chico e ono la savia o gasini vuli ni nangono singi tumbu dake meki nando baka mengi ndo kene ki to yambu ni baka sama taka ndo no ya kai do tu kudi to ke yambu oi Sanga au karma mandua. Toke ya bukan main rabuni se bulia se ibe. Kongona me toka I au kube ai? Oi, to ya. Toke ya. Era ni ya me kani turanga mai au kube, ya ro ni jina. Yo ngai do baka me vai mbale te tu me ondo dina. Do to kani to toke ya bo ondo dina. Ya batando dina ti no me asa ti todo ko era ni jina taranga kori yo. Yo satu budake mai sangi baka mundo gerongo ngona ni tala noa. Ui, kena mbali ondo dina ni nungu tumbu dake mai ando na numutunga ya ondo dina ngai mbulian rabuni yo tiasa. Oi, buru ta sing buru ta do ko kla senga pek ni adi Santa Varsiko. Ya. Oh, dele busar pek ratuisa nango Kai lebu peka. Oh, yo ya ve sai bici chico yo vi que mami mai lau ada na ko tutu matua. Angkai chico na ada na mai bengo da ka balavu.
Ngai lebu talaga dana lebu no na dana on daudina me pakau kai chiko ia kai na viasa I rewa mai isa mai bungalei na dana o lewa dena turanga lebu mai bungalei o sa tau sang lebu na dana ia lebu tal chiko na dana na viasa wit Yo mai na no mani kilamanda na vika me mbele ti viti na nonda na vanua na vosa na itovo e vu manda mai vada vai. na ndui On daudina. o se periso mana tarongo ri bula o kere mona bando ton takin ton ka o ka ta ka bala bu mai benga o daudina se ngo ta ko bala mun ta kuanga o me ka kele lebu o daudina mai benga o morro ano bu mai benga ia sebentar mata na tarongori sa ya do bakada me dundi wakale na nonde bosa ke na nonde itobo na bea sai viti ton nandrau na matagali bosa ni bonua nonde bonua ngai dundi tarangana ke ni tobo mateni kamente kila na itobo ke na bosa signi wase iba kaya sana na sana na karon bulia na kay walang ngona wa koloni signi pa kay balbalin din na Keda io na buni kana dundu ia ro chiku beka en dua beka ke ni ndikla na tawa vanua tolu na undolu ne bakso cher mai tawa vanua kina na kai lapita saya dan chiku ni kua singna dan tina en de sing lao de na dan dina ya mai tawa vanua viti ar sa lako sa ni vanua levu viti rola ko mai vanua tu beka sa mai solomone ar mai chiku ar ngai vito kiaki Wakambimbi baravi na tali taka bakalebu na chiku baravi ochi na nondra ve toke aki sarangai sengani vela kovi pakai liu saya ni saya ona benua le chiku kina pakai so le chiku vano lebu lawi kandavu peso china benua nondra le chiku kina ragai senga tali ni vela kovi patikira mai nandronga se mai asawa Artoka saranga ni patna bo sento vivi so na tobo ento vivi so ya nduna buna na dui chiku senga na vela kovi sangai vivi so na vivi no na bosu patikene tobo ya kene karua ni sa tawa uchi nonda benua erangai murtal mai eso mai Vanuatu beka se mai Solomone se mai New Caledonia en dundu na non ritovo eranga kauta mai eso na tovo vovo eso na bosu vovo sanga mai eranga ado mera bos bagaviti ia na bos bagaviti ra bos taka en dundu ke na bosu sa turau mai veo waki tiko na bosa ia Totoka ya sangai matata saranga kina ninda ngai bakasama taka na lebu ni ninda toka ngai viti o ke na lebu ni vosa ke na garabi mandanga iso na kawa ka vanua indui tu Indui tani na toka ni garabi indui bakalebu Indue taru tiko mengo ngasi ni buli ambaleta ninda visureti tiko beira na do seama tiko mai meron do pakai tabi talanga mai na vital no indue taru tiko mai dua talanga na yada ni vatu tanovo mai nukumbalavu ono iyo mai nukumbalavu iyo Wigor sa natarongo sa na tuku bito toka mai ndo na idengu taro Isa, ia tina. Bula Duavata and the Rose. Nabu levu mai ono ne ada no tan no we levu sarna ke nei tala no makawa. Indu e au sarango da ni chiku na au sebenreva au sarango da ngani chiku na kena batu se na batu I tano we chiku na dona puno mai ono. Back da puno tiku di chiku ngori. Se ya da bakadaba se da na keni bale na ngau na go sini tiku na rawa. Levu na kaya bak numikina o tanovo bakai tuku ni chiku ni o koia na buni wai kede nrondo chiku mai ono uno tanovo kene karu ke le levu na italo no ni nona vei wala bata kena bu mai na buki levu o tau malau ke le levu chiku na italo no ngori ano ro vinga titaka na uli ni vunua dere Ngai talo chiku bakala o tuku bakala leka sangai ro lakoi na buki levu o tanovo kay lay taya na ulu na buki levu ko en bakamendel rambakina o chinga en rota ka mai evida na isu ngele
Galing ko kay garing chukuna vi puno la ko chuku mai ko e mu mai kina le mun yan lalai mai na bamba deva kay kandavu sanganga ya matala mai ono sangai an rombula mai ya le betul na kadi tukuni dona rongo o tano. Totoka. Wala toka maingo Anna Rose. Ni ang laki tigo kina ono na bula epakatu indona epakatakila indona statue tu na kai wala toka maingo. Koe vinaka bakalebu. Ni taka ni nandona singa ke bakau ni ali tamba Anna Rose. Ke ranyo ninguém mbita tali tonga mai ninguém wasi toka mai na itamba ni kau ni wano ni sali imbutu katu. Gasi ni buli nonduru ndonga nungu taru tali na nonduru vital no neka vinikua baleta ni ndona kau ndo tali taka na ni okendo to bakami tunga nondo to ibol ni bulai go sa bulo tune na bula dava mbeka ndo da butikina na bulo tune na ika tiko na ika ndo lebu mbeka na ngonongo na bulo tune. Iya, naka taruh bilang gori. Iya, mata ini kamu mendengar karo nikina. Na bula o chune chulai gori na bula bakabalang ya. Pakai tanda ngama na bos bakabalang ya. Dina. Ya na dava na yadana na nondo tu ibol ni bulo kento to. Iya. Ni sa apa kan kita kena bol ni bulu bakabalang ciku na bolo chune ciku na mata ini chune yang gore babalang wer tangkase era sing ni do kaya ui sai mata ini sing ni bolo chune ken babal sa bula ikeli bisa bula wer bekenda sianga sing ni teku na mata ini singa ni bula bakabalang rong duinga oi na bula pakada ni naka yado kina yado tiko Nakaya do chico, ya kaya sinaka inda vaka chico. So the red manda na ibo mandale tungo vio na buli werwere na bulo via bendo nui ke na bulo chune ya sing ni to Vata. Oi. Bulo werwere. Kanangase, via. Ngon sing do kanangase. Ngon na matay ni sing na buli werwere senga. Red nga na tostos si sakke na ngauna mendo sa tiku werwere. Mai na vi were na bunu ni uvi gori sangai bula I were yo ke ni pomanda le bonua sa uti na keli an baba na keli uvi te chico na uvi tau manda ya were chico so ne pono sa were di oti sangai te kino na uvi tau manda chico tanga na uvi ngai te muri ngotanga ngone matua kina na Kauai na Kauai matua na bulongo pakadada endo kelia se chico ngana nduruka wate kena vido ento na matagali ai abakatu na nduruka kena dunga ni sing do lokana tumbunga se au sing class endo na kanya se sera tubu baka Italia ngana buno susu na vido na nduruka ka wonde klai baka lewena endo do tali takana kanya ukla sing baka masanto versiko na nduruka Enggak sini buli na levu ni store na non tu levu ni store na India sati kongoi beketo na kede satungo na nduruka na boiado na ivi na lumi na mbele satu kede go na store na moda na tumbua na moda talenga satungo benaka senga sartunga na lenga sa senga suti ni levu na wakanana no Runga manda ko etarava se chico se senga uro na ngaunango na unga bule o semberni reida iya o semberni o sa reida tunga baka mundo rere tu na kania Iyo, dona vida na mada saúde. Dava? Mai lau ke mamdo kanya baka levo, te levo yan mai lau tu kina na unga bule. Sing sun levo ina bego no tale so, sing kla mai kandabu tu kina sa senga. Iyo. Na unga buli talanga nango da bulu na nuko me ko ni doi ni Kauai. Yana kene bos taki. Oi. Ya, mai wai taka chiku nangoli lawa baleta nangaunango ai ngauna chiku ni ika ngolivi ika geleni se abuni me abakana daniva na sarana kena ngauna sarchungango totoka sakuni talanga mai wai satiku bu marsakuni na tubuto
Waka me da rei tai ale alo taka tu ni o ni waka madala taka tiku mai na vika e sa e adu tu e adu tu me ina dela ningele me adu sereni wai ina totoka na nonra na bulongo yo. totoka e ndua e taro tiku me ngonga sinivuli kirker me tarogi mandonga sinivuli na vosa waka nanronga e waka ngataki waka levu na vosa na heiche Yes, actually bosa na rorongo na. Na rorongo, e ndua na vanu e viti e waka yangata ki tali tunga kina na vosa ya? Ndua tali na vanu? Kenisa o e senga. Nanronga dua. E singa ni, na numiti kuna kausa ke tukuna bileta ni asana, e singa ni asana todo ko nanronga. Na vanu e wangata ki na naha, e so na vanu ama ni asana nanronga, me wakata ki duvu, singa toka, ke tumpani wai, e ado sa hana se sana me ado sa ngai na yo ni tikino no no robe ala lekino na ronga kemba ana no ya kitna na bale vivien dina na ala langori io me bonua indua na tikina ene asa nomba to ya chico ruku ana bono na koro uto buna moli era pakan taktangana dina resing chico ni asa no na ronga era pakan na kuangaya ya ni dia mai tos mai bar tos otake mai barabi na hai bakanga taki do nua ya o dengo o malevu kortongo angelo mai na bono ba korlevu me bakata ki tangwange o bochua o bachua lalai ya to sara ina korlevu ya sangai yala kina la kenda bakanga taki rotal na koro Rawili chico ni asano nanronga o na matukulu batike komave e sasenga kina naha era mga taga nasa. Batin dutan saranga non robosa. Non rito. E talivia o saranga yo. Vinaka. Talivia o ngasnibuli ni na vose ana ha e senga ni tiko na nonda Waranu kana vosa wakawiti ia tu wakanga taka na sana na vi bono kede ni sada buta mingori o tia mengi mai volai tu na kamata na dictionary e tu kina na vosa ar tu mai wakanga taka o sia ni kilam beker tu e vu mai wakadava na non tu mai wakanga taka tu na vosango na rongo na ha na rongo e sing ni do kila na dam na buna e de kila nga ni beisa un korindau yado bakalevu ena sing ena vea sai burbura yado mandanga na bos baka tonga mai tonga sa beisa utakana sa meha me baka ne ada ni ika na saku baka tonga aku amo senga tu valu e wasirua e sora ka na saku sora ka na haku mai Hawaii ai beso kin na sa meha era da buta na sa kume hau Tahiti makatanga kina beso na sa meha e baba ya do na beso burbu ya do sa ringa mai Europe mai Sipeni mai South America Brazil Mexico era beso tanga sa meha me baka ena vosa baka krisi talanga e beso ta vosa baka krisi beso ta kana hamesa dona kani baka taki en vosa matu ni Europe na ono ke na vitu baka latina e be bole kachke na vosa matu baka latina ana don vosa ka ona kai Roma era ka 6 September ana bunu enta ka na ni Ruiono baka to kai babalanga me 6 tuplet nan roi putu waktu kay mesep tuplat ya lako menos baka latina ya na kena baka krisi na hex wat kena hept ya lako may kena na hexagon heptagon ya na bosya bu menos baka krisi pata na bos baka krisi bu kina na sa meha me baka takinan ronga usin ka ni kay krisi menan ronga erto via kay krisi Den dua. Kanga visa o entoviado wasuma en vea sai burburra. Kena visa na sa meha.
Totoka wakoti. O senge tumbu dake mai nga sini wuli ndona kana nungu do ngoro i kiamani to se ngoro i kiamani ti ngana singa ni kua e na nomu ni kila na vosa. Vikem do na sema tiko mai neka vini kua. Na matai ni ngau na senge mai wakamadhala kino nga sini wuli o tora rau ti ngau wakasamataka tiko ni o ni a wakamadhala taka. Ni o kiamani o ni a roa mbiti kiamani na nomu ni tumbu mo ni li wuli the back na vosa wa chamani. Se o ni ando tali taka na vosa wa chamani. O ti... Ngono ni sa keni mbalanda sa rongo da tongona nona waka diu te toko mai na vi vosa tali so me na vi matani tueso sa mbuta vinaka saranga na vosa tali so tali ndina oro ni kani ki tō kalungata ni tō sa me se ama toka ngo rani mai vi wakarara mataki tiko e na taro na vosa na nonda vosa wakana taro mbita tiko me ngona turanga ngo JB na vuni sa levu JB ni mbula vinaka ni se ama tiko mbeka mi vei vinaka waka levu na se ama tiko mai na kawini kua, nga sini wuli na nomro ulu tangan ro wala tiku mingo kua nga sini wuli waka ngataki mai Amerika na haambaleta mai nanronga era kai Amerika. Waba, kua na daungo. No munro a vital no tiko ki tupendro a vital no takatiko e vida na ka ni vola toka mai ai. En dua ngana ka sindo na vosa. Na vosa i viti tau doko, tau wata na keni bali na vea sa i viti. Na vosa davan beka nisa na davuta na singa ni kua, me tau wuli kina ni kua. Mina valeu. Ko sa wakamanau taki oti, na vosa na dangi, na kau, deva, singa, vanua, vula, wuruwura, ua, ke na wai, ando no keni wase, na vosa me baleta na wuruwura. Dua tali na wase, na ada ni ika, na bakewa, na vai, na walu, na yatu, na sa oti bori, na so ni ada ni manu, me baka na bembe, na ngani batu, na kandi, toto bata na vea sa iwite. Dun ba nga na kenri dabute, na kandi so ni raka kanji, me baka me kemado kanji. So ni raka ya andi, se anji, mai tubu ki raka anji. Na kanji. Dun nga na kenri dabute, bose toto bata nga. So ni ada ni kau, me baka na mbua, da kua, da manu, na dilo, na ivi, kavika, na kumala, na dautei, na niu, matike na vesi, vea sa viti toto wata. O ti mana o sau chimpa ke kerunga i reda so na tiki ni ango, me baka na mata, na mi, nusota, mambimbi, makandavu, na ulu, na ndrau ni ulunda, senga ni ulu ko, na kapa boka na ulungo, na ndrau ni ulu, e toto vea sa viti, wata ke nanra en ronro chuko i angonda, toto wata. Gai sona bosa ni vewe kani me baka na tama, na tamanda, toto wata ne vea sa viti, so ngando ngato taka me ama, e toto wata, baka ngakin na tumbu, na tumbundai, umbunda, keni bali nga indua ngasi via una rona itamba dundu ye sono bono bali tumbungu erto kede na itamba ya so tale no keni bali tamai tamangunga tumbungu I ngasi ni buli o tako somande ndona vose ni baka nga take ana ngato o sandorongo tu ko sa ngato saranga va no levu se dava ngato ken babale o dobuta adana chiku baka dauni vosa na koso sena devu ina itangi. So rongo da kapka o devu ina tempeningusu ya na pa. Tempeningusu mu dola pa sauri. O do buta na pa. Ke porque devu ina buso ni na ya memu pa. E na lomeningusu mu sena kumbuna memu ya na game mai kin na ka. Ya ke na ngato. Yo songota ike na tilo se na tangi gai loba ba sauri na rongo me kina na kena ngona e adan chiku na ngato
Kene bale ni meron do tu kuno kwe ngato saranga ba kene bale nga e bosa saranga ba pakai bosa saranga ba no liu. Ito buta na indonga na rurong na bos bagaviti ndo buta me ngato taki na ta ke na ka. Sono buno ngato taki nga na ta me baka me raki. Sono buno ngato taki nga na ka me baka me tabiuni. Kena lebu vanu lebu ngato taki kina ria chico sono buno mai vanu lebu ngato taki ro kina na ta ke na ka. Kene bale Iyo. Nindu ai tukuna na ya tu bosa Iyo. Ndo ai tukuna na ya tu bosa ngo. O koe e sa ngato saranga ba vanu lebu. Na ya tu bosa. Ya endo talana keni tukuninga o koe bosa saranga ba ka vanu lebu. Indina. Ni waka ngataki na voce ana ngato Iyo na senga ni toto mata vinaka mata ke baka bosa baka manu levu ken mamma le baka ngata sono voce indui me baka voce tukuna senga tukuna manga se maka senga tukuna na lavatan bekan dua na vivi tukuna na handa se hata se anda yang gori na bosa ya ke baka ngato ken babale na idava da butini bosa una no sa ke no ma gori na indona serie talita ke boko limbe ke ambaki ruombe ka saut se vida na serie tangi maudia iya tangi maudia aundau talita iya ando ania yang gori na serie gori ngato taki era singli bosa Vata viuni era ngato nga na voce nga baka vitira ramba me boka na tali taka tu buta chico nanga ni ser tali taa onda tali taa e che voce antina Vata viuni era ka onda tali ta ina oi quando male seria le na serie da non mu chico di voce Vata viuni se voce Vata controve e senga e voce baka vitira ramba nga ngato taki ngato taki oi Kena bali senga ni rawa ni tō kaya. O koe ngato wakandawu. O sa ais matia, senga matini ngato mai senga ni ndondono. Iyo, se matini ndorongo adau sange dolo mataru takatu. Na dava na imbale ni ngato, Iyo, ko vina ka vale una na mani vevaka matate ki mai, vevarara mati mai ni kua. O wamputa verto na sea mati kumai na singlevu ni korto sana. Kila vina sorti nga na imbale ni ngato. Vina ka wakalevu, tomani talemada na nondo vuli na ka vini kua. Oya, na dobuli iyo na tigniango bat bewa kani. Otia, Kongo semberni vakamadalta kimbeka, la voce sombreta na kambuli, na kain dobuli na ya, da voce dua namba. Namba do virimba se virimba ikina na koros na nonda itete, nonda lomani bai, se lomani ba. Ya, ito to bits to dok. Tuinga na keni da buti. Mai na vosa bakan rakini wai mai manawalevu erda uta me pa senga nimba yo ni tukuna tiko ngasini buli e toto Vata kede i viti to doko yo ni tukuna tiko baya yo tia ninge da buta tal tiko mai ni era ni na ndui toka na kena i da buti na sana bono na dava mbeka na kene mbale ani yo ni tukuna toto Vata kede ngai na bibono kede kene mbale mbeka ni sona vosa e senga ni toto Vata na bibono kede Intina, ya ndui nga na kene da buti na e visa nga na bonua e visa bate on rakini wai e visa kede kina na mba me pa ya ni topo ni non romosa me baka mai wai levu era kaya bayanra ya na non romosa ni bakayanra bayanra yo mai rakini wai era kaya paatra na mba kede era visa utaka me pa na nra kede era visa utaka me tra. Kore non rei tomo ni mosa, mai takini wa ya wili kina na koro na bale ni na murichu ko ngon sala I sabu la kem lambasa. Ya na tomo ngani bosa me bisa utake so na rong. Ya na bale kau tu kun chingom bata namba. Dindui akan ni dapat butin so puno. So be na bosa ngo e senga talingan indu na indui mantangan ni dapat buti. E baka na buli. Sa buli nga na biasa ibiti. Toto Vata kede saranga. Pede. Na bura sa bura kede. Loma langi to. Oi. Vinaka. Yo.
Takuni toso. Vinaka valevu, da mai vuli sarvaka levu e na wana nonda gasini vuli polangereti e na kavi vinaka ni lutu levu endendai. Ia wakatau wiki mani gasini vuli, rau ni sa ni wasia mai na nonda I tukuni, se o ni vida tal na vosa I tukungori menda na vuli da tal na kavi ni kua. Okay, naka ia mai o vakutia matana kampuli ang usavola ile butali chiko, yo ko ang usavola raongo na lolo. Lolo? Na lolo, ile tu na balbali lolo, ya na lolo na kampuli ken balbali ni na kaida urawa ni da karinyu gai lombaka. Ya na lolo. Iyo, ya na lolo mbeka nda kilatu dhoko, eh? Lolo ndi kilatu dhoko, itotu watani adana biasa ibiti, sangatan ni doni adana. Ka ene wakame data kai chiku sugu ngunu roro dava wakalolo e wakalolo ngol na lolo ngol to Vata na roro nga hindu le butu ne adana na limbu na buso paki abike mami mai lawidake na vete sasimala na wadi mai verto mai taviuni awadi le betul na sono benar kaya na isa na sasau sasau sono benar mai wani buka wasota sasani orto talaga na limbu limbu dono na sobu na roro sobu roro wendina oi unsobu Wata ke da sono puno kaya kame yasa baka yasa wampa raka ronin doko ya ke baba ni ronin dalo me baka ni ronin dalo nga ronin dalo leu tu na dana en kana be sai vite ya na lolo donga nada ondo na numati con gasini vuli na wadi na wadi ondo na numa na wadi na kena isanga na ruro Oh, isang. O ngari sa osangi kilaniko ni ya saranga na ruro Ya kena balik ka baka mera ka mandara palusami na palusami se me baka lolo nga na ruro e na dava beka virtu na dava na edania. Virtu ibe ita no. Ma ita viuni. Me ka va lolo wadi. Va lolo wadi. Oi. Iyo. Dongan ito para rongo kina mai buna mai taviuni ke buka babi na wadi kai sengeni babi na lobo na wadi sengeni baka lolo ngor dona kenra labani kakana rendre mai buna ni adana biru na pota ko ya na tuki na bachi pota ngor mai buna na dava na pota ngona na ruru dalo yo babi sengeni baka lolo oi Ya, nangor ya nanda pota. Kila ile buita view ni siasa sebada kondo. Isa. Karena aku yang nanda kina baci pota mai buna. Totoka bako. Tivi kim dor nasi ama tik main do sabor nga demandea na pota. Kito se se orto nga mai tavi unirto kila. Vinaka valeu ana rose na wadi poki. Ngasini vulindo na tarongo wadi poki. Iyo. Do na tarongo mai vise misi rembevu vinaka valeu na se amati kumane kavini kua tartinga kumbuna burembasanga keto Vata. Vise mati vakasana. Ai vinaka iyo. Sa vise mati vakasana ngori na vakasa ma ni tolunga na matanitu lele viti carvo sar carvo singa ni tolu na matanitu viti ngore ngai tekbu na ngauna enda sa chiku kin na tauni au sebenarnya tahu ma vina kau bukan bauta ni tekbu suva se tekbu mai batkola no ni la laka se tekbu na lotu esele mekani visisi visere se tekbu na nota cornibuli durimbure na bunua ita sangkai mai lele bukin na mana vei benua ibiti sangkai tu bukin na vakasa ma metolu me wasi me ndo wasi tolu metolu na wasi matan tu lele buya ya vaka bitin dina senga na wili ni matan tu ibiti bibe vasanga ulu bakadana Ukra usapang matako chimeka na bidal madaw sa uti. Undo na madaw yan roa bital no tikin obia baka matatak nga vir na sema tikumingo bekiandar na kavini kua
Ke pakao ni do rongo da tale na non robe tala no ngasini vuli ke tupe do mai rongo tiko na via kabini lotu levo ke pakao ni via rongo da tiko na YouTube lakona ni to YouTube channel na Radio Bula Duavata YouTube e tiko kina e sando mbiu tiko ni kina na non robe tala no kede e na via kabini lotu levo mbale tendo non robe tala no e asa waka matata kina ngasini vuli na matani tu ndui na matani tu mai na manangone mandai me adawa tiko mai ngoa sange mi bibi sau tiko kena waka matai lalai ara o ni nge rongo na non robe tala noa na vida na madha sauti vinaka ngasini vuli vida tala na vosa tiko ngori chinianga na kambuli ko tiko vio na wanga tautu patare vea sai viti na wanga wakawonga na idabdabuti ni sona munua e veso kina na keni idabdabuti me waka ana bunu e veso kede kin nanga meka kini barbale sona bunu mai vanu levu bakambibi bakame vanu levu iloma do ya dana chiko ken ba wili ken no sapsavu wai levu lambasa senganga lako da ken gori nandongo namuka rava unitanduna no korolau rada buti ken na wanga me waka ini sa lang dakitale se lakson butale sa sukotali na ken da buti na wanga ya tot waka na be sa ibiti na wanga Totoka wako ati. Wa kere ngasini vuli ke ronindo na non dei tukuni be kanda na kavini kua me me dava kina na nero we tala noa. Usana sole tala ngono govi ngasini vuli. O ke lando mbeka na tukuni sana wakaro takati umai mbaleta ni de ke lato na tumbu daki mai mai viti na tukuni. Levo tu na tukuni Ia gena tukuni ara. Waka mbali tu na vika ya yado mai na nonda wanua na vi koro na vi asana na vi tikina na saronga da saramandango na nonda i tukuni na kavini kua. Isa raunin do wawa chiko no minute mo bangaranda kende mare chiko no computer awa senga na lenga dombula vinaka na sema tiku mai na kavini kua bula vinaka Michelle thank you love you too bula vinaka sera tu vuia vikem do na sema tiku ngorme na city live San Francisco waka nunu vinaka tiku yani to toka nan raki veke to e San Francisco na kavini kua waka bula tali tingani vi city veni na udu so vinaka wakalevu na sema tiko mai Losalini mbai ni moli vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakanuni vinaka tiko yani Anna Rose Hoyt vinaka na dobe toko ni tiko mai kina Radio Bula Duavata ninda wara ki ngasini vuli tiko obia waka na numiti ngayani na nonda VCCV na Radio Bula Duavata keni tuku matai lalai ni sema tiko ngamai o wakambuta sa wakarau tiko ngasini vuli na nonda i tuku ni na kavini kua Kavale no chiko awon sana mamaltaka na ngona ituku ni baleti tano bo ke toto molau o klani na tali taka vale matangona kena makawan dundua ele tu na tuku ni yang ngona kena makawan dundua sa reda bola dona turang ni tonga mai tal e biti ni ada no choeli nau turang ni tonga mai taltali viti. Iyo. Lesi ko na lotu esele me mai vokavuli i viti. Lebu na kai vakata ki choeli pulu kori talanga i duar. To lebu na kai tongara mai babuli di kenda i viti, but e liuwe na lotu O ko la ko mai e mai vuli mai Richimondi. No le buli chico mai Richimondi a mai kandavu, ke mino sei mikela. Angai na watching the kina do na marama ni ono o sintaro de na se ono ive o cha ni sa angai tukuna no nangas ni vuli o misikere me lei vangare tuku mai na banua manoi viti e pagwachkina sa serikina vuli mai Richimondi sa la cosa che lei bola mai e levna tuku makau ngone ampaki chini ka walu kono sang kalima ya san dakuni kwila pero mata pakareo na kwila ngona ka bola o koya me baleti tanobo ena chini ka walu ono lima tanobo ni vosotiao tanobo ya usana ono ke wuli kane na kana ka bola o ko ya me bakana kani tobo ona kere me una tiku butaka na tukuni no ka tukuni we
Ue, na valevu. Reda sera no motakandunga na kalile ya. Ngona ni Ni sa tukuni. pagmalta ki o tio ndengei, koe tukuna usana pagmalta ki na buke de viti, ke tuku bube ndengei. O tia, sanga bola o choeli nau, e taravin ndengei o tā novo. Na kalongo, tane ada ni bu makau, nuna ada ni bu makau na kalau e kainaki ni non revu na kai ono. E taumara na nona i tumbu, se na nona i vuvu, e vunga. E raida ni lolo vira no na ulu i vanua, ge reo i dhake na ulu i na bukilevu, sama ni vuvu kina. Sanga i le kelia na ulu i na bukilevu me kaute i ono. Ni sa kelia chiko, ge mira e so na gele i ra. Ia na kalau mai na bukilevu o tautau mo lau. Ni sa mira mai na gele, a mane waka. A dhapan peka sa lutu so bukina na kango. Sa mani duritumba, gai kunei tā novo, ni sa lave no nam baleawa in domona, sanga e waka. Ape waka i sini ngango. Sa mani demuri koe. Vai kemni sinkla na dhapan nam baleawa, wakandavu, gari, so na puno na dhapan na ibua. Na kau e tange tambanda me da dolate e rua na i dola. Katu i liunda na manda dona katu i muri. Vesa, dona vesa i manda. Vesa na io ngari nei su na vesa dona. Ia. I sa de muria a mani lulutu na gele mai na nona i su. Sara anu keve. E lutu tomanda e dona anu o nangingia. Ia me na bukilevu. Roa mai lutu o kambarikinawa e nani toave. Roa mai lutu o matanuku e New Wangau, e na rotali anu. Rotali mai lutu o Vamboa ke Ngaloa, e na rotali anu. Roa mai lutu o Yanda Tabaya. Roa mai lutu o Tawan Romu. Roa mai lutu o Wonumbia. Roa dake mai lutu o Naitukualu. Roa dake mai lutu o Waya. Yan lay donui namachu. Roda ke mai luto vei laivi. Roda ke mai luto mbala. Ro mai luto Vanuatambu ke Mbuambua. Ro mai luto Vatulutu. Ro mai luto Vuroseawa ke Burulevu. Ro mai luto Yambu. Chiko Yambu. O Yambu. Bulia. Ro mai sa mai wakambamba no ng baleawa. Ya no ng baleawa iliu, aluto kina umbulia ke Yambu, mai luto yauko besewa, ke yauko belevu, ro da ke mai aluto emuri on kasimbale, ke namara, ke na rua na yan lalai, elai luto iliu, on ravuni, ke wanoa kula. Isa lutea, sa mama na isu, sangaitor na isu, ang beauty wasa. Kaina kini su na batu o solo. E chikundundo mai wai. Sangay tu pagando tano mo abaka. Sa susu anon tamasi na kaya ono. Daraki manda. Raki me singani. Iyan sa buki sa demurito tumula utale. Sa demuria sa laidambi na kasaleka sa bulikatiko e otanobo. Rosombu. Donya dona tomba sa nunukina avaka o tanovo au sa via ngunu sa mani ngunu na tomba ya amava amani rere tali mai o toto molau amuria talia lai vaka ruru e nandona uduni vatu sa doka lamuta na udunoya o tanovo ya doka bana moto e ngara kina se lamu kina mani ro talia de muriko e chikunga o tanovo Yado tali ni bukilevu. Sa yado kina, sa waka sama o tautau molau senan ro tali vei, sa sengana munomen ro kina sa mani tiko sombuira a tamaki tanovo. A tamaki kin ba me tamavu ai, duo, ina muna kene vos posta ki mai kandab. So no muno me kandab ra dom pa on bon nga. Vale tama kadab. Sa waka o tanovo.
A tapatan leo tamaki au kina kaisi uiko. Sama ni baka mama sebuah umbul ratu. Ono ke Kauti kanda todo come nomu. Sangai baka bua o tanomu. O angai mbula luni kaisi uiko. Sama ni lestali o tanomu ono. E kainaki sa lailava kana mangiti o tautau mo lau le iara na vui kandawa todo come kau i ono ve tanomu. Gongana na vui ni non liu na kai ono i kandawu. Ana so beka na davi iara na o tupen beka. Ke tōna mana chunga, Koea, e na tukuni te ngaki na ono leilai, ono lia wukito, Ia. Na vui ni non liu na kai ono i kandawi. Ni sa kau mana mangiti ama ni dangi va. Sa andre ni kau i ono. Sa mani bini ngā mai daku. A mai tukuni walenga vua i ono. Singi awi i ono na mangiti mani vea sa kandawi i anga i daku mai uli tiku i ale ni kua. Oi. Ia. Sa mai otiki na nongu i tukuni ni kua. Venaka wa levu gasini vuli polangereti, sa mai dawa talitunga kena nero wetala noa nonda i wasininga ona nonda viti, nda rongo di tiko, na vea kawi ni lotu levu. Wea kawi ni lotu levu, mai na 7 mai na tini na miniti, we ke munio ni e dhalata na wetala noa, na we madhao sa oti, ni ngai sea mai ani ki na Radio Bula Duavata na ni to YouTube channel, e tiko kena na wetala noa. Kede sara, mai na tik wuni non ro wetala noa, o gasi ni wuli polangereti, ke i tupe, ndo rongo di tukani na wea kawi ni lotu levu. Venaka waka levu gasi ni wuli, waka nui ni venaka tiko ni nandona madhao, venaka wiki mni na woni madhao ngo, dana ge me wetala no talitiko e na madhao katumai. Na wale usara, ni mo di manda. Venaka. Radio Bula Duavata sa mai wotongo e tolu na miniti me ono na kaloko waka nuni venaka tiko ani. Venaka na seama tiko mai ne kawi ni kua. Wea waka mbula tiko ani ve Anna Rose Hoyt, wakatelanga kina ve Aseli Saumaka. Venaka waka lewu, na numi tali tinga o te maleti, taubi mate sara tinga na ngonongo, ni taka ni na via venaka dhaki tiko na itobaki ni mbula, na singa ni kua, sena singa ni mataka, wakatelanga kina ve Gary Mapa, mbula venaka president, waka nuni venaka tiko ani, mbula venaka livi, waka nuni venaka tali tangani ve kimdo, wakatelanga kina ve taiki mbali panua, ni mbula venaka taiki, semi sirai mbevu, ndo mbula venaka mai Melbourne, Australia, mbula venaka sista, vuki raf, waka nuni venaka tiko ani ve kimdo, senga talanga ningule dhavi tiko ani kina maredha lalanga vesi. Venaka wakalevu na sema tiko mai maredha, venaka wakalevu na wakaitabi tali tunga mai na nonda VCCV tiko ani Radio Bula Duavata, Talks Mbale na Mbuli, venaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua, vekiamni na senga tiko ni matata vekiamni, na dhava moni dhakava me radio ni na sema tiko me kina nonda moni wakaitabi kina nonda VCCV ni sema tiko nga mai na kavi ni kua, o nangai wakamatata taka tiko yani na veka moni na wakaidhora, wakambula tali tungani ve losalini mbai ni moli, venaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua, Sarah Tivuia, wakanuni venaka tikani vi Kimando, na city level San Francisco, wakatalanga kina vi Anambatamba, city veni na Udoso, venaka wakalevu na sema tiko mai, wakatalanga kina vi Andi Ateleite mbula venaka Pipa CE, wakanuni venaka tikani vi Kimdrau, wakatalanga kina vi JB na vuni sa levu, venaka wakalevu na sema tiko mai, Losalini mbai ni moli, ke Ulima, mbula venaka Ulima, wakanuni ni venaka tikani vi Kimdo e neka vini kua. It's your boy KK, you on the mic, spreading the love, the Fijian style.
It's your boy KK on the mic, spreading the love of the GM style. Let me see your moonlit smile. Eating on Barataya, bring it back to me one more time. No gooby tea, spread the love in Fijian style. Let me see your Bula Duavata.
nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu vei kemada wa California. Vei mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemada wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nada masara mata bebuli kina dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turtan katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi nga ya kina maga nga ya sala ko mana check. E sengat tali ni impera, sengat sarangan ni impera palilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wara ko. Kuwertong kau saya lawat bengo kami bilang tak, nak kampanye bilang kangguan na heritage link ni, mau lebih nak sarang saya kata lintu nak kaya, bakal tutu nak kena, bakal nak kena paperwork itu tak, kami suami, nak kira kena timber na faka, istri tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona, mojuri paling bul, kaki dah kar, tak kau na insuang. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga. E sa mo na claim na lomani rusang bulka ba newa. Kaya sa ruwa nang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya waray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba, walu-walu bandua, tolu-tolu walu-lima, e na kena itutugo matalilay. Isan daw ang bulabinaka. Dusang gay tukimay, endo binakatubang gara? Iyo, ni Bula Binaka, kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka sarangan nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na voka na nanu. Voli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E voli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli boy loloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena veivo no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu vei kemada wa California. Vei mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemada wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Say
Totoka nei tavi seroia mai vei Georgina Lendua mai Kauti kanta tikane wakamalua nei kawini lotu le wendendai nei karusanga vulu karua ni singa ni vulo chune totolo tikono tosaninga ona sa sivitongo na ono e na tinika 5 miniti e na vea mamani ono sa na rongo di tiko kina na programo wakamadhawan dina ni ando rongo di tiko na vea kawini buke lulu me wakani a senga ni mai ndu tiko na nonto programo na noa sa na rongo di tiko kina na kawini kua vea mamani ono na programo wakarotaki mai Vertona New Methodist nongo chisu nongo vanua. Oia mai nabe mamani ono kina vito na kaloko. Ia na ngonongo o te utitikunga ni wasi ni non te rongo mai wali ni songo e na vidanga ni tukutuku e adhara tiko mai wikenda na kavi ni kua. Matai ni tukutuku me mbaleta tikunga na nonreto sasanga tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa na sasanga ni Kanibebuke, community ko na Kanibebuke, member leta tiko na Bula Duavata mai Suba, Colonial War Memorial Hospital, oia na ken community ko nga na vika wakailavo, ke wakao ni viandondo linga tiko yani na suli ka wakailavo, se tiko mbeka soni aya, kao ni kilani rauni na le bebu ke wakalivu, na venga rabi, na Bula Duavata Suba, me wakani nda sakila ke tiko na ituba ke ni Bula. Goendo na ngoni sala rauni nda na bebu ke kina na vei ana sasanga tiko e rato wakaidora tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa raunio ni vei tartareani kina taliboni vitu saiva vitu ruan dua vitu ndua lima wawalu se taliboni vitu saiva vitu vitu saiva tolu, tolu saiva tolu tolu. And mitu ka nina tikindua, na nonda Vata on the radio Bula Duavata ka tiko wata talitunga ni kina na QR code, ranyu ni scan taka menangai o ni reida kina na wakamatela lai memba leta tiko na sasanga ni community ko na Kanibebuke member leta na Bula Duavata mai Suba. Tukutuku katarawa go member leta tunga na nonreto soli na tikina ona kelo USA na wakaidura sartunga na wakaroa yongo na i karusanga vulu kawani singa ni vulu tune te kavutiko na ndua na kaloka na singa levu ke na 5 na kaloka na kavi. Wakaidura tiko na tolu ono saiva 3600 J Street Sacramento na kitiko nga ni soli yongo na ke na sangaituk nga nonreto sasanga tiko na tikino na kelo me na wakayaya taki na vale ni wai ke de sara na dispensaries na tinika tolu na koro na tikino na kelo. Ertoa sa tiko vuna tiko mai na mothers na embaki saoti kau wakanui tiko ni na rawa ni na ndua verato na leo ni komiti me keto na me vital no tiko na sasanga yangongo. Yo na wakaroa isarangango vikim ni kede mai na kelo ni sa wakitiko ngo Amerika vikim ni na sema tiko ni na kelo ando tuko na tabaliango Watson tambua vikim ni na sengei via sema tiko ni kina tikino na kelo besure tiraramba tiko ni na soli na madhango tukutuku nga katarawa ndona visureti tiko ni volleyball ndona volleyball family fun day rato mbito bata tiko na Santa Rosa Volleyball Club wakaidhur tiko na wakaroa italangango na ikarusanga vulu kawani singa ni vulu chune na Rincon Valley Park mai Santa Rosa. Rincon Valley Park, Santa Rosa, tiko butiko na tinikando na kaloko na mataka, kina vitu na kaloko na kavi. Rusanga vulu $5 na isaw ni barbecue, ndona serve. Na chops, sausage, coleslaw,
potato salad, watermelon, ke na pineapple. Ia na vikai soer tō wakaru takatiko mai na Santa Rosa Volleyball Club o waka samataka listale na mataininga o na umbutu ki Santa Rosa kina e na ndua talanga na vi sureti vango na volleyball kina barbecue. Gona venaka bendalako ani dala ki sota waka viwa kani wakaru ai sarangango. O te tinga ni tukutuku e nei rongo mai wali ni songo e nei kavi ni kua memba leta tika na singa ki te levu. Singa ki te levu waka idhoritiko mai laie Hawaii te kubutiko na songo e ana mbose waka embaki e na waka idhoritiko e na waka rombuka nei mataini singa. Ni vula September o tiana ke na songo waka idhoritiko e na waka rawai na ke na soli na waka rawai ke na kavi waka idhoritiko na banquet e na Hilton Hotel Waikiki Beach mai Hawaii na Songongo, ia ndua tō wako na moni madhawa ni mataini singa ni vula o September, gaila ke dhawa tiko ana dona lotu wako Vata, waka idhuru tiko na wali lotu na wesele, mai laie Hawaii, ana kena singa tambu. Ninge wei tukutuku ni taka tiko yani, mani songo dhawa ngā ndo lewena tiko, se ngei ndo wetal no taka tiko men tau iabu mbeka ndo na songo, e tiko na kena inaki, ni wako tamai ngoi ndo na nguni sala rauni na vivu ki tiko ni kina, na Radio Bula Duavata na kena mai kadhiwa ki wali tiko yani, senga nindo na kai soumi kina. Wako tamai rauni ni mbita mai kina nangu messenger, una wuninda kua, mbita mai na messenger ni Radio Bula Duavata, rotalangani ni mbita vei tupe, pedeli na novo, na nona messenger, se vei tali matakimbau. O ia na vingu ni sali so, rauni ni vei tartara mai kina Radio Bula Duavata, savema sivingona ono, ena rua sanga vulu no miniti, ninge nana mo ki tiku mai, ena vei mama ni ono, na ngona wakarotaki, ena nona tobe tokoni, na New Methodist, nongu chisu, nongu wanua. Ia na ngono goto mani talamanda nonda wakaronga sere, kono via wakambula tiko kina vei seru pepeli, nai tau tuindekei, nimbula vinaka seru pepeli, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni koa, nui taka ni ondo mbula vinaka tiko, wakambula talitangani vi Eleanor Singa, mbula vinaka nimbula, wakambula talitanga vi Litiana Mataika, ndo mbula vinaka mai Santa Rosa, mbula vinaka yada mai New Zealandi, unai sitivika, wakanduini vinaka tiko yani vikimdo, na venga ravi tiko ngore mai New Zealandi, wakatalanga kina vi Losalini mbai ni moli, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua mareda lalanga vesi, vinaka na sema tiko mai Yuda Wakolo, ni mbula vinaka semisi rembevu, ke kiamdo ke sara na sema tiko ngore vili niu tiko, mai na coal mining town, Gippsland, Victoria, Australia, wakatalanga kina wana nungu favorite naita, mbula vinaka la sarusa toke langi, EJ, mbula vinaka EJ, wakatalanga kina vi Elliot Fong, wakanuni vinaka tukani vi kiamdo, wakambula talitunga yani vi Sitiveni, na udhuso, vinaka wakalevu na sema tiko mai Sitiveni, ke sai dhava singa, nimbula vinaka sai, mbula vinaka Toxa, Bale Nambuli, vinaka wakalevu na sema tiko mai, na kavi ni kua, se venga na vano ni sema tiko mai kina, wakanuni vinaka ninda venga ravi tiko, na matan renrenre. Isha kitchen, nebu na buya dare.
Ia nei tala no ni tawa lolomo ia mai verto na senindawa ni tala indokindoki and radio Bula Duavata sa mai vota kino goe rua sanga vulu kadio na maniti me vitu na kaloko sanda ya dhawa talitunga mengo na ngauna kaua waka reitaka tiko ani inda sana sea masara tiko ni kena na nonda programu waka rotaki mai verto na New Methodist nongo chisu nongo vanua ia au sana mai tatau talitunga iken inda waka rongo da tiko ani na programu ngo kelani ndo sana ngauna ndo nrenrena nonda Kauti Keda ni wani lotu wikemni na dhaka tu na caregiving sa living tu sa nrendre na vela koyaki ngoendo na ngono binakaro ni onindo sema tiko mekina e na veka bini buke lulu ni kua e visa wakalilai me bakani asenga ni mai rongodi na noa i ndo rongodi tiko e na veka bini buke lulu nongo chisu nongo manua me bakarto bakarotaka na New Methodist USA. As a believer, do you feel that you're still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship. Struggling with your finances? Struggling at work. With your social life? Or with your spiritual life. We invite you to join us on our Family Table Talk every Saturday. At 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook page. Bula Vinaka, and welcome to the Family Table Talk program on Saturday mornings at 7:30 a.m. Well, we would like to welcome you, and also to those of you who have been following this program outside Fiji, all over the world. We've got quite a great feedback of a lot of people looking forward always to this program to learn little hints that can help with life. Well, just a recap. Last Saturday, we were not able to come on live because everybody in Fiji or even outside Fiji, we were watching our children on the Cokes games. And also, I would like to acknowledge all the broadcasters in the media, bringing to life, to the comfort of our homes, the games that was happening in Lausanne. I, for one, didn't go. I've never attended any Cokes. In my school time, in my children's school time, in my grandchildren's school time, I've always supported, but I've never been. And I watch the little things that I can watch from home, and I would like to take this time to thank all of you, especially so the coming together of the three broadcasting companies to be able to, bring that to the comfort of our home. And also, congratulations to all the schools, regardless whether you're a winner or not a winner. But most of our children went home with gold or with medals, silver and bronze. And I know some of us are rejoicing at home. And even though maybe the result is not what you really anticipated, but it was a grand time, family time of just watching good athletics and also for the field events. So we would like to welcome you back again to the studio today. We are actually airing live from the staff dining, our terroir here at Turek in Suva, and would like to welcome you back. And just a quick recap of what we have discussed on the previous program before we missed the last Saturday one. When we were in Christchurch, we actually spoke a little bit with those ladies that were part of the forum on the, the mother-in-law. I don't know how that conversation or how that program switched onto the mothers-in-law, but it's amazing. Straight after the program, I received quite a lot of feedback of a lot of things that most mothers-in-law are going through. And it was very, I would say, very educational just to know, because I've never known of others, other issues that used to happen. I see the ones that I feel because I have, a mother-in-law. And also I treat my daughter-in-law and my sons-in-law. So not only I have experienced the receiving end, I also, I give or I deliver or I look after my in-laws or the ones married to my children. And very limited to the things that I can see or gauge that happens in that kind of relationship, apart from the books you read and the movies you watch. Well, quite a lot of feedback. And one of the feedback that really struck me, was what I was emphasizing on that particular Saturday, on the closeness of the sons and their mothers. I know I have only one son, but for family that may have more than one son, they may be able to, have their own gifting of love or their closeness with their sons. But for me, because I have only one son, that is, he's my son. So I love everything that comes with him. The woman of his life,
becomes my daughter as well. And receiving those feedback, one of the feedback said, I was really touched by what you people were sharing on this Saturday morning, because I experienced the same with my son. I have three sons, and two of them are married, and I'm close to my son. So she shared the fact that she was staying with the older son, and how her daughter-in-law of the other son, that even if she has to go and visit the son, she has to make an appointment, or to make them know that she was coming. So I'm sharing this story because there may be other mothers-in-law going through the same thing. And like I mentioned that particular Saturday, for us, I'm speaking now as a woman married into a family and meeting, the love of your life. When I met my husband, our lives were totally different. Mine was so private, nuclear. Like what I said, I know the names of my aunties and uncles, but I don't really know or mix with them or go to them for weekends or even for holidays. I know them. I know the names because my parents would tell us the family tree and tell us, okay, this is our parents, this is our name, our grandparents. So we learn a lot of things in the books, but in the physical contact, I like that. But I know the lineage or, our family line. So when I got married into a family, my husband comes from a very big family. He comes from a sibling of 12, and with 4 sisters and 8 brothers. So ningono tiko kinikia o yali na lomadi bitan lanoa ni nirto was kerito nga valaw. Because at home, we don't, it's not conversational. Like we don't, even if they say, sanungan ngule dapat tama gonna kamo kavia, kata mena sakalo. And I'll stand and I look at him and I said, what is sakalo? And then he'll tell, nakarikari ninyo. Then I will learn, sanungan norong ngule dapat, ni rosengan ni babuli dikito na pas valaw. Ni ronge vos baby kito, to vaya na nakavalaw. So we have our, it's funny. I believe it's unusual, but we always have our Lawan language classes at home. So we are tested on what do you call this in Lawan? What do you call this in Lawan? So those are the little lessons that I learned from home. But when I walked into my husband's family, everything is Lawan. The speaking, the eating, the everything is Lawan. So you become a foreigner. You will sit there, and you don't want to tread on people's toes. You say voyan, they can give them murita, you san andabi to kavandua. And I'm gonna kid to vitano chicken. Then I'm turning to my husband and said, what are they saying? Okay, what are they saying? Okay. How do I respond? And okay, like I was living like that, but I fitted in. I managed, and I fit it in and I fit it in very well. I love them. I love my sisters-in-law. I could say, like, if I hang out with my sisters-in-law, they were like my sisters. They were like my older sisters. And one is like my younger sister. That's the irritable one. And I really miss that one because we were very, very close to Po, Buna. And she went on to live in the States until she passed on. We were very close with Buna. And, she does all the silliest things that she can think of, and we can hide it from our mother-in-law. So it was, like what I said, I'm sharing my life, and I knew how much they value their brother. And I see the way that my mother-in-law talks to my husband, or my boyfriend then. I can see the closeness. I see the closeness. Because I love my husband, or because I love my boyfriend then, in my heart I was thinking, I love that connection. And I had the same connection with my parents. And I don't want, in my heart I said, I don't want to do anything to take him away from that relationship, which I promised myself. I didn't tell him, but I just did it to myself. And I managed to hold on to that. Our home was the go-to home for her when she leaves the island to come to Suva. Like what I said, she has 4 daughters, but she's never slept in any of their home. She lives comfortably in my home. And it's like I was the daughter. And we had a very, I was so close to my mother-in-law. I don't even call her name. Or I don't look at her as my mother-in-law. I look at her as my mother. And because my mom was staying with me too, so I had 2 moms at home. There was never a time that I've spoken to her or told her that I didn't like anything that she was doing. I love my mother-in-law. And I feel so blessed with the way that I've sent her off when she passed on. We managed as our family, like what I said, that, she have 12 children, siblings. But when she passed on,
my husband was her only son, apart from the eldest son that lives in the village, that was present there when she passed on, with all the burial and everything, the rituals that you do in the village. And I felt blessed because I felt in my heart, I looked after my mother-in-law until she passed on. And that is why I looked after my daughter-in-law. Yeah. At home, if you walk into my house, you wouldn't know which one is the daughter and which one is the daughter-in-law, or which one is the son, or which one is not a son-in-law, because I love them all. Why I'm sharing this? Because I don't understand why we get married to our boyfriends or our husband, and then we try to, create or build a rift to separate their sons from their mothers. Yeah, mothers-in-law, some of them, you just walk in and they saravosa tunga, leka no naliko, evada to no luna, no sa ribalavo, all those kind of things. Because we always wanted to have a say in the daughters-in-law we want. I'm really speaking on the sons-in-law because I know the sons are close to the mothers. You'll have your own moments with your daughters and your sons-in-law, but I'm speaking on the sons because I only have one son. And the feedback that I received, I think about 5 feedback, none to do with the daughters, all to do with the sons. And that is why I'm really hitting hard on that. So, mothers-in-law are different. And some of us too, mothers-in-law, because it's like you plan your children's lives. And when they walk in the door with another girl that's never in your mind, in your plan, like that girl is just off track. Like whatever she does, no matter how good, how she looks after you, from point one. And some of us, we hold, chiefly status in our upbringing, and we expect our son to come through the door with somebody of the same, caliber. Or some of us have very good jobs. You mix with the high-end people. And you expect your son to walk in with the same level and the same crowd and the same people. And if they walk in with no other than their choice, it's like you go bazuga. And that is why I believe the beginning of the relationship of some of us, we kind of recover my okay, sayado. Tiki-ko, isso vi che adesso ne ricava, baka I corretto ngani, baka I kudun, rubato nga luvemo. O sa Kauti viko, na leon goriele o sinidon mi ko katamay. I've told you too many times, you're not supposed to be married to that woman. You should have, could have, you never listen. So when any little thing that doesn't happen, it goes back to the fact that they never listen. And I've shared mine too many times. I couldn't care less who they bring home. For me, my requirement is as long as whoever you bring home knows God, because I am a Christian. And for me, I know in my deeper relationship with God, if a person comes in and have a relationship with God and trust God, I'm good with that. I couldn't care less which school they go to, what level they reach, if they are working or not. That's beside the point. I don't want to even ask. I just want them to bring home somebody that will not take my children to the world or take them to another life, but join them and serve God. That was just a requirement I've always told my children. I said, whatever you do, whoever you bring home, I'm for it. Because whatever you love, I will love. I'm your mother. But make sure, just make sure that they serve God. And I'm blessed because all the 3 of mine, they all serve God. And I'm really blessed with that. So, yeah, like what I said, I'm blessed with that. And mothers-in-law have got different expectations. Fathers-in-law, they can easily, like, okay, lewa, mai kungang nila ni ve, okay, deta mamu, deta namu, my, yeah, fathers-in-law. Yeah, na mothers-in-law. Ikaw lang kami ve, okay, screen, baka interview, with what na level ni interview la kalamaya. So, I'm glad, mine, I didn't have any interview. My husband was being interviewed. Who is she? Where did she come from? From which island in Laos? So as soon as they know I'm Lawan, they start belting out in Lawan. And I said, okay. And I said, oh, what's that? Oh, malmalumana, what's Lao? So, yeah, like you have your own, for me, like for mothers-in-law, we have our shortfalls as well. We have our weakness. And I'm talking to you daughters-in-law, for daughters-in-law, for those of you, maybe I would say,
the modern daughters-in-law, the modern one. You come in and said, okay, I don't want your mother to say anything. Tell your mother to get out of my relationship. Tell her to speak to my hand because you are mine. I'm your girlfriend. I'm going to be your wife, whether she likes it or not. Yeah, we'll come in with our expectations. But at the end of the day, that son wouldn't be, or that boy wouldn't be with you unless there is a mother who gives birth to her and then goes back to the mothers-in-law. And for me, I always feel, I always, try and encourage people, try and work it out, because without their mothers giving birth to that handsome boy, you wouldn't even have them. So you should be grateful that a woman carried him for 9 months and had that labor pain for you to have your boy, or you have your man, or your marriage the way it is. So give some credit to the mothers-in-law today for the great men they've become. Maybe they have their shortfalls, they're not really 100% the way that you ever wanted them, but you've loved them. You've loved them. So for the daughters-in-law that are listening to me today, sometimes I have a friend, and this friend of mine has a son. And initially, when there was a rumor that comes out that he's actually courting one of the girls, and she went berserk. So she looked at the girl, that's not your type, like, like that's kind of bazooka gun, different kind. The one that come very fast, the one come slowly but hard, deep, hit hard. And she was doing that. So after a while, and then she said, man, right, my son is there. What happened? Hey, that girl got married. Yeah, she did. The same girl, the one that I was really angry with him about. Okay, then what happened? Well, you know what she did? She was silent. Every time I tell her off, every time he comes home, bringing her in, as his girlfriend, I'm always speaking down on her. Well, when he finally married her, well, did she rise up to the occasion and take ownership of the moment to give back to me the treatment I gave her when she was still the girlfriend? And took my son out, never allowed my son to get in touch with me, closed him out of our family, and if I need to get through to my son, I need to go through her. So you may be the daughters-in-law listening to me today who's doing that. Because of the treatment you received earlier in your friendship or in your courting, nangona ngai ko bawa tinikina ikongele soma lesu kede na rarawa na tangi we kala kuduruma mo hit back to the family. But I would like to tell you today, it's not worth it. It's not worth it. Because I'm a Christian, like what I said, I'm a Christian. And in the Bible, it says in Ephesians 6:1 that we must honor our parents. And the blessings comes from that. I get blessed today because I honored my parents. My blessing comes from that, and I believe, I give credit to that. I'm not a scholar. I didn't finish my education in the terms of like going for tertiary. No, I didn't have time for that. I left earlier because of circumstances at home. But my blessing today and where I am, I'll give credit to the fact that I looked after my mother until she dies. I buried her, and I looked after my dad. I love my parents. I could say that I've never disobeyed them. I've never had any spanking or hiding for doing anything wrong. I can't remember in my whole lifetime for me to really get a hiding. I can't remember because I'm always the obedient person around. And I love my parents. And when they passed on, now when I look at my family and I look at who I am, I give credit to that. When you continue to do that to your husband, to hit back at your in-laws, remember, that's your husband's parents. And according to the truth of the Word of God, that they must honor their parents. And if you're doing that, then you are actually making your husband not honoring his parents. I'm not saying for you to buy things and go and see them, but keep the relationship. And don't take away that relationship. I believe you owe it to the mothers-in-law. You owe it to their in-laws. The relationship, because your husband needs to honor his parents for that prophecy or for that power of the Word of God to also apply in his life, which is part of your family and goes to your family as well. So I just want to give a quick recap because of the feedback that I've received on the in-laws. And I hope wherever you are, and for those of you who haven't been married yet, Keda na lawan da barong chinikua na desbervawati da savarobawati sen da sengivital notiko
ona kere Keda na ngona dawa tini kene ndo na matubale alo vinaka kako niko wase na Bula siko kota mai na ndui e na Bula nei watimo wateke na matubale sa na marama na tinan. We were having this conversation at home because that was my weakness. I was not able to discern at that time. I have 4 children. I have 3 girls and I have a son. And my eldest daughter, her marriage didn't work out. Now that I sit back and I look and I said, I could have counseled my daughter. I could have helped, for my daughter's marriage to last a little bit longer. Because they were renting out. They were living their own lives. I never want to interfere like I do with my children. I don't want to interfere with their marriage unless if they ask for help or unless if they come, oh, Mom, can you give me counsel? Or I'm going through this. Only then. I will never, not until they ask. Only then I will step up as a mother to give counsel. And because of my relationship with my eldest daughter, she's always, she's like the cream of my life. She does all those kind of stuff. And when she was going through with her marriage, she never asked for help. And I, as well, I was looking from the outside, and I never offer help as well, or even got off my way to try and make amends. Because my son's father, he's so close to his mom, very close. Like what I said, just like the story that I'm saying, most boys are close to their moms, and most girls are close to their dad. So his parents actually live in Suva, and most of the time he travels to Suva because of his parents and because of his mom, and he's very, very close. My son-in-law is very, very close to his mom. Because of that, the receiving end from my daughter was different. It's like, why? He's always saying, I'm looking after the children and I'm working, all those kind of things. And those kind of thinking, when you entertain it, it really makes you hit back, and you hate the people that are taking your husband away from your family. And that's, when I look back, that's what happened. Not realizing it begins to create a rift between the relationship until their marriage didn't work. And now they, on to different families. But every now and then I always think to my heart, I could have provided counsel to my daughter to understand the fact that he's close to his mother. I could have made her understand that he needs to go and see his parents. I could have done that, but too late for me. But it's not too late for you. And for you daughters, when you get married into a family, please, I'm not saying for you to go and fit in or listen to everything that they say, but try and still make that connection, one. And second, for us mothers-in-law, when our daughters-in-law walked into, our home, try and understand that your son has got somebody else in their life. Before it was always you, and you, because you're too close. And now they've got somebody else. Try and learn to take a step back. Try and learn to let go and allow them to live their life. And not to be overruling, and not to, determine or define their lives all the time, and thinking that they're not ready to have a family. Ready to have family. That's why we continue to tell them what to do. We continue to give counsel. Allow them to make mistakes, because through their mistakes they learn and they become better. And tell them, look, I'm always here. If you need any help, need any counsel, let me know. And give them the space that they need for them to find their own way, create their own relationship, their own bonding. And because if not, we place our sons in a very awkward position. One, they love their mother, and second, they love their wives. So most of the time, they're torn between two, torn between the wives and the mothers-in-law. Well, I've spoken too long and too much on the in-laws. When it comes to the daughters-in-law, I just thought of recapping that because after sharing it in Christchurch, I received a lot of feedback. And most, like what I said, 5 of all the feedback that I received was on the sons, on how the daughters-in-law come in and separate them from their mothers. So that's the roundup for the last one. Well, today we are actually going to be speaking on a totally different angle. And one thing that I was sharing with the 2 ladies before we started today,
that we've always forgotten the widows, people who have lost their husbands or ladies who have lost their husbands. It's hard for me to imagine because I still have my husband, but it's always good and nice to know because it becomes like you can think of things that you can be proactive other than reactive as and when it happened. Well, I'm really, really blessed this morning. We have a beautiful, nice, cool air blowing through the air condition, but these two ladies are sweating on their seats. Well, I would like to welcome, Andrea, if you can zoom out, we have Auntie Torika Dusilele and also Auntie Diama Modevakava. So these two beautiful ladies, sorry, I must apologize because I just told them last night, and here they are today. They will be sharing their life journeys with you today. They will be sharing their stories. And their storyline would be the love of their life, their husbands, on how they pass on and how they're coping, the lives they had together, enjoyed together, and when that stopped, the lives that they're living now. I believe for most of us that still have our husbands, this will be really good for us to listen in and take note because when you know the repercussion or what happens after that happened, the unplanned, the unthinkable. Some of us take a longest time, to accept the fact, to come back to reality that something has happened because you're so used to the fact, always together. Well, I will start with Auntie Torika just to introduce herself, her name and the village that she comes from, and also mention her husband, and also for Auntie D. Then they will be sharing their stories. We will have, we just have a discussion, conversation. If it benefits you and it's going to help you appreciate your husbands more, well, that's the objective of this family table talk this morning. Torika. Meni tal nga gasilebu. Nadango Torika Dusilele. Au maramani laselase na singa toka nanronga. Abago wachiwe tal-talangase baga vengo tevitan Dusilele. Koturang ni natokalau matukulau. Toluchiko na lubeke rau, roana tangane, dona leo. Tol talchunga na makumbuke rau, roana leo andona tangane. Auntie Torika, Auntie D? Auntie Rai, hadang Diama, Modevakava, malimena koro lebuka na bukelevu na tikino na bukelevu and no kandavu. Well, kandavu and nandro today, yeah. Wakawati sarna and totoka may lao. Yeah, beautiful. Koro mode. Nadana lima tiko na lubiki rao. Oh, okay. Daka pa matiwalo na turangan ito tata. Nadana nga kulinyo Modevakava. Avida na makumbong Auntie D? Sabi titiko na makumbong ko nangonong ko. Well, you nearly beat me. Beat two. How many grandchildren do you have? 3. Still have a long way to go. So 3 and 7. Well, they will be sharing their journeys. Auntie Torika, say as it is. Because you never planned that that's going to happen. Like, Auntie Torika, how old are you? Sorry if I may ask. 66 last month. Okay, 66 last month. I turned 57 on the 4th. In you? 53. 53. So we are in our 50s and 60s. And yeah, you're looking good for more than 60. Many. Yeah, God is good. So when she married her husband, where were you working? Osengo ni buli, kero sabin to moni. Oh, there you go. Okay, say the story so we can hear your kero novel. Chico Vata mendo na koro. Kitundo Sunday school Vata. Kitundo friends nga. Sala ko lako chico. May pakanin da mula to may nakor. Sala ko lako ya sa dotani na ibuki-buki. Sa dabasara ni kiro sa lebe binakachi. Ya seng ni binakachi may ni rondoy matabuwal. Ya may bakana bindo mo ni rando kaya. Love is blind. So, ngona ya. Kiro sa we continue. Me daban kiro sa le bawa chisara. Kiro sa le chico bata norto vale. Gau sangay kilamay na daban na bakawachi. Ya sasin raw ni sukamay. Sasin raw ni ulastal may. Binugutan. Nabalit ni
sa chiko na ngoni. O sangai bosota na kakevea. O chikito sangai lako singa toka ki rosale daka mai kia. Sa lako chiko na Bula sa rua mai na ngoni tolu. Sa ngai ado mai na ngona quando ndoka ni viva katule ni Bula Duavata. Yung ngai rida ni natangani wando manando na ngona sa bakai ndo tani mai no na Bula. Yung ngai boso tanga. Balete ni boso ni tamangu ke chinangwe at that time. Once you leave the door, lakbandua. Yung ngai kaya sa Vata ki yo chungoso na ngona na watinguli dakadak ni radakadak na hotel. Lesumai sang lesumai na rua na tulak ha matanggali dakadak bango. Ya but oversota. Ya da ngauna kiro sa lestal mai suba ya na buli tubabo sa kiro mai chiko suba sangai metos na buli me raunin dona dakadak. Lebuna buno dakadak kina sa me dakadak sarna BSP sartu chung na ngoni. Tanggali dakadak ni tuta na Reserve Bank. Sangai bakai kiro sa ndo batamai na vilo manita kana dakadak ni matabubal. Ni sandang gasinga Then we continue to look after our children. Salindo sarnito vale sartu kali lebu nangoni. Nangona ya kito sa vilo manita leba ka matabubal. Nanongo side. Ya nanona side era tu mai na koro. Rando la kumai bikondo barida ni ususui pitilebu. Do barida non rai to bani la kumai bakain 2 tan. O sandong kay baridi ra chiko. Ni 2 tan nung sususu. Ya ni sartu na lubengo. Yung kay sini biya barita ka be talandu sini o sintalitango sa bitatunga. Sandong kay barido ko chiko na adanga barida chiko na nung ito bo. Akay mo Keda ba? Siya nga, kip ni bango. Kaya kip ni bango. Ni salak main tua. Nanuma chiko niya sa pakawach takan doon na turangan nilaw. Irna chiko may bono, irna biala kumay. Vi kaya. Yung sanggay barida. Ho. Ya, obab ni binagaman nakalo ni undo mo ni kaya. O nando mo na talangan, o nan matabubal. Salak nangon na kiro ba itay baliwa na then kiro selo tu wana tamban Macau. Quando ba itay ko tay sarva kaliwa na lutu selele baka tawa turara sa do barorong chuko ko ba na may TV ni undo may sa dakadak chukyan do sukan dakadak do biya wasiama ko biya na da bendo ronga dan singilip. Me bakaninda marama takadaka dan listen ngamin nakada santo kamu ko no time to listen to your husband. Ondong wasa chiku may bayo ko just don't want to listen. Siang sarangan doon go interest mo ronga undami matanga mo ronga na wikando tukuna chiku may ko membaleta na kay sando ronga na singiliw. Laku chiku sabi mo ko na takadaka sa gay ka ko au sini binakata na laku taliluti kya. Yang kaya ba? Dar satu ngeval, terus aman tu ival. Nangono ya arto salilem nangoni arto sandula kono bono arto ndui daga kina. Arto chuku keda mai na west arto nangoni. Balete ni norto bono ni daga chuku ngamekya. So we were alone at home. Sangindo ri ko ni singa keda ndambi tu bana TV. Ko na mata kalilai na singa lebo na kabi. Ndo bar na ta ndo bar na chuku iko. Kan ngono ko bar na ta man go. Siang sa nambal tinitu ninda new weekend sa That's the time I do all my housework. The normal thing that women do. Men. Ongai ronga the chico sa laku chico na ni rumbula ni bei maliwa yung ka. Maybe he's saying something mebu muria na binakin ng kumbul bayal. Ongai iya talo. Do talo no mo ko But yet you're not impressed. No, siang saranga. Kaya ba nangon na may kirusa our early 60s. Kakay bu. Sab sando kadi ko na tukay. Oya ko sando kadi bu. Kendar mendar salay luto ti. Hey, sali mo na luto ba kutsiyo kinoy ko. Lak man dangay ko.
Sange bare de chico va sandu va malu ate ki o chico pai. Me ava nga na ngau na sakai ki no kai. Ni koro sana la ko me ki no. Pero was